tuwawanu na bao kama ba mabanza makisuniko pele ko machi muntu cheto pele ko tukwe bandi libeto ibuna tubela na bao kitwale nkatu meni yula tukwe tuyuri ka beno lo tekela munza ya uyi lo sari la tata mampungu tuleno mu bucheleka banga beni eka beto mpe tuzololo mpe tasari la buna talandi la buna mubu bote kangana kokwalo ne muntangu yi nani kututela kucheleka bumbunji bishi kutunguna babwingi batubunini ka beto mbadu ya utuzololo bucheleka batongo ba bumona batata na bamama rana gavundila buboko abutako yende bulisololo tata mampungu bupamukambe bozuteleke makutu mashubukiri nizu ni mazu weka wa cha eka beto mila yatu wi nyongozo kwako unyongozo kele tuwirie eka beto ebutweli saka ni tela beka kutela uni tela beka tutela ebutweli sa ni bobo e nuvutulu bonga nami mineto bozo twarishi boyena kumira mina aka beto mpe mbandi mpe ntwarishi pe yeneto wawa kumira mina botel uvutulanda mukumira mina ta akani bodela kana kwabona sunga manemi etulendi myo me bobo beneti balombolo nezaba bubunguchi kunge kwa bijizonzela me bobo balombolo nezaba kunge boba monami uboba wamyo nwani saba nwani sami bakaka vunguchila bavunguchila myo bakaka watati eka boni bweka tama sa beto katuzabiri hapo bambuta zeto wa tuzi wabongela beto kabira sarla bo aka yandi bubu ni bweke kasa yini champileke kasamirila yandi waka yaesa membo wenji mina macheleka bishikutela nge kuvutwandi kota mumina myabau myabatama kunwanishina nge chawekasa ninungisa wakato munungisa bobwechi bucheleka bona bau kaka mukaka tambula bakwibwa tambula MPV yina mpeka yisukinape kwenge kaka kompe buyivutu kwizoza pe kwa kaka bitati eka mpemba nande alu popo kwa baba soni balenji buno batata na bamama ni weka mama katika mambo limbisa biso tondele mbuda teknologie ayibisu biso boye soki lelo to lamuki ya pona biso moko te mais tozalaka na esengo soki tomoni mokolo ya lelo eyali mpona tata mokeli ye moto apesi biso mokolo oyo ya lelo oyo towuti na bandako na biso totelemi awa totelemi totamboli banzela toyi na mabondeli toyi mpona pambapamba te toyi mpona tokutana na tata mokeli tolakisa ye baposa na biso yango wana na kati ya mabonde na biso awa lokola tokomi awa tozongisa susu makanisi nsima te tozongisa susu makanisi na ndako te tozala na kati ya mawa te me ebongi tozala pepele nyonso oyo ezotungisa biso topesa yango oyo kati ya tata mokili na ntango oyo tozosala exhortation na biso bazo exhorte biso awa biso na esika ete ozali tokota na kati ya méditation tozala bato lokola sango oyo batieli biso na libanda
eya nango kaka elateli oyo ya bakoko na biso liboso mondele ayaka mais elateli yango wana biso bazopesa biso Congo na biso ntongo tozoloba Congo toloba le Congo te donc toloba Congo na biso toloba Congo d'un toti là c'est-à-dire l'Afrique centrale ekomi kozonga na ndenge bakoko na biso bakosalela liboso mondele losamble bakozonga ndenge bakoko na losamble na biso kozonga ndenge bakoko na biso bakosalela liboso mondele ayaka eya lisusu teti moto akoyaka akolakisa biso yali boye awa tokomi na l'ère du verso nde molimo santu ekoki kosala mpo biso tozala connecte na elimo santu wana fo biso mpe tomibwaka na kati ya ebale mpo totiola elongo na molimo santu mpo te soki tomipesi te tomifongoli te mpo te toyanona oyo molimo akoya kolakisa biso to akoya koloba na biso eya nde mpasi mingi moto moko akoki kozwa message mais soki azwi message abebisi na baninga liboso baninga bandima ye bakobundisa ye liboso bamosusu bakondima bamosusu bakondima te mais soki bokangami na molimo elongo okomona molimo santu akoloba pa ye akoloba pa kuna akoloba pa nyonso kuna apoloba ti message oyo kan moninga so apesa biso ya boye ye pa azwi yango mpo molimo asalaka na ye esika oyo moto oyo ana boboto molimo asalaka na ye soki oali na boboto oali na kobanga tata mokeli molimo sonda akosala nini akosala okati na yo lokola biso awa toali na kumidia mina eya nde bobele le 10 lois mpo ozala koyeba kotambola na boboto okoyeba ndenge nini yo okosalela mpo te kumidia mina awa toali na sanza ya sambo na sanza ya sambo toa na mina oyo babengaka na loi ya obéissance de maintenant ntango bazoteya awa yo makanisi eza libanda okomikotisa te olingi na yo koyoka te oyo bazoloba awa wana yo na kati ya doute suka na yango okozwa nini okoloba ti nga nabondelaka nazwaka na nga mpe eyano mpe te natamboli mpe mingi bapasi yango mpe kaka boye mais soki yo omikotisi elongo na kati ya bato ndenge bato ezotiola mai ezomema bato yo mpe wana kati kuna nakanisi yo mpe okozwa mpe solution na monso oyo etaleli yo moto na moto akozwa eyano yango baloba na biso ti awa tovanda bato tomikotisa na kati ya losambo mpo moto na moto azwa oyo ye ya motuya oyo ayi koluka na mokolo ya lelo tata ya mama bonisa biso tata na bamama tusile eno tondele Kongo de chifutuka mumbandu ya ba kulu takala mumbandu ya bakulu mutu chiyula makanda na makanda zangu kama tazanguka modernisme yakakuku bantu evoluer batakwese kabe tutafutu kala kako memenda madanga kakufuta ba voiture ko nzoza matu no kanda telefone kan donc bo kan yubuka utazulota modernisme dia bentini na bidiko ka tashikameno mubiobia betobene betu kwabi cordon ombilical bubwana ka bonso muchi buka sabi ndala bikwenda ka mu direction makaya bifulu ka buna buka simbrila midza nyandi
mbuka bwana bensai bonso tembo chauti bonso rayon solaire nous les que je bois ka kabita musa complexe ko ka sans négliger miza nyandi bien ben tani bebe modernisme c'est bien ka bana na fondation na fondement yochi tu quoi bita tradition yaku le mot tete betu bandombi botu ko landi mundele pele ko boba to lo zamuka ka tant que ba ko to ko landi botu ke boga manima et quand tu sembles les noms ça tout là tu m'as betu mo modernisme ko ou mo modernisation ko mo bungranchi botu ko landi kwa ba ka ta mana sanchi bia ba bebi bote tu bo ngelebi longo kelebi wo kwa bebe quand tu sécuriser betu ben bien nguri base génie j'ai tout ça inspiré betu be mo ça apporter tima mondialisation ni mutu kwa betu ji tuka nous civilisation to ci bituka ko egrégor za civilisation to kwa betu ni kuna ji tuka moni tu lenda ba bengu tutaka nje ka tufuta baba kilako ba o malla batika ba ko bon tu ni boba siri timbangi nzoyo professeur ta longesa tele nzoyo altamona dia bingi bie kwa huko dia bingi bie na bobo tamona beto lumuti mundelempe muntanguyo ntama bobori Égypte grande puissance pe ni boka bekiri mona beto ta largement avancé Égypte antique grande puissance très avancée akona muntu ko okatukuji de la Canana, Égypte. Babu n'amka bazanga mu bawo ba be. Kabu to trape na kinchete. Mu futu kasama nima. Beto ni boga betus. Mpachi kaka ngula pashako. Connaissance la zingize kwa huko. Zeti tu zankila. Abashino babashi. Bele lo moka de banzinza. Kaka bashima kana chikwabi chauko. Tradition na wasimira. Sibisabu na wasimira. Timpefte na wasimira. Boba loga lebe kumbaji boba shikiri onchite zao nchinda zao zivutuba bwesa ndwenga bobu tazonza natumota kwa kona wana bashina majabla ndo chini munza bobu tazonza mu technology mu invention ka tranche wa shikiri la ka bebe longa ngama ni maka bena ma bo kuboba ba longo kele tal longa beba ngwala kana yiduko bana be bitu shirande ko yebotu tu bongele ka beto mu kona ntwala tebita ngangu za tuka ku tradition yetu ku egrego zetu ku entité zetu ku nchinda zetu ibambe tu zonka tu tetuka tumataka bana ka contribution pe mu mondialisation pe kombe yoka tomba pe ngula bu nsungu buna ni gawo nchi bitama sanchi be kakabya moneke bonso tana byoko kata kovole ko anaba gana byo vula ntaki chitogatu shila kola ba shuburla mwa muntu kinchata kamba muntu ndo batama wa kotel bonso baubo ba big ba jubugiri ndombi ze koko ser tele yechita sa ita tele in tele qui s'auto-charge ya oben ita tout ça se charge antenne kan ka shiri kapite ya bia nsoni kama kote kama nyenga invention za jingista maba kuku betu kukonkwa kuku muntu koko mumuchi shiri matu kura ka soutien ko bubona ka ko bien na bien chishibe binene ka kola ba songa man songi bagana kwa ma exemple to kotele chi nchete yo vita sanchi bana ka to kamona ngana betu mutulenda ngana ko bien na biyo kele ni bwe kwanchi tame shikama mpeve mbaka futu kutu juburi la bina bi de la kan buna muchi kwa bitetu mu tradition yetu ulendo la lwengu lwe mao ngwala ota tunla mga muchi mu moshi shira alimenter nzo etage muchi kwa mu mbanga kulpanga ni ba congélateur ni ba kamba spit za uji kan tibe bijaka corona faire repasser ni alimenter katasa muchi kwa mbanga kanga na bina mundela longese kapelo ko longa ndambu ku mundele muzabache yi neutre yi faze yi kanchi moko zangu ringa ngumu chipabitani ngokusi muti kura ye mwamo ukapukiri byo zangu ringa ngu duku chitene china mundele keke chikya bakulako buna kata chinyenya akandi katusaka tse sime ncha ba o malaba chika amma beton tutusa ko biye biyo kele
bisanti nzape ya yembarala buna ni rao kwa tata mama shenu Kongole chefoto kama mbando ya bakulwe lukoba malulwenga 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 lukoba malulwenga Kongole chefoto kama mbando ya bakulwe lukoba malulwenga atafika mambo limbisa biso mbuta auti koyebisa biso awa ti ndenge nini biso tozonga lisusu na bokoko na biso baninga le monde ekomi modernisé bango bakomi mosika tokomi na batelevizio batelefone bainternet biloko mingi mais biloko tozobaka tino tozonga bokoko na ozonga bokoko biloko wana nyonso wana eya na yango mabe te me nde mbuta ayi kotia biso lisese ya nzete alobi bomona kaka nzete soki azopusana azopesa babakasa azopesa babranche ntina ntango akomaka apesa bafleur apesa bambuma me nde nzete atikaka racine na ye te alaka toujours alimenté na racine na ye ne kolakisa biso atako modernisme eyi mais culture na biso bokoko na biso tokoki kotika yango te tokangama na bokoko na biso mpo alakisi biso lokola nzete apesaka babranche apesaka bafleur apesaka bafruit azozwa mopepe ndeke akoya kosuperpose likolo ya nzete nyonso wana nini ya biloko ya mokili ya modernisme mais source na ye nde oyo esalaka ye azala eya nde racine na ye biso mpe poso mwindo tokangama na racine na biso toboka bokoko na biso te mpo na kati ya bokoko na biso soki tokoti na molimo akolakisa biso biloko ebele oyo tokoyepa te le monde boloba te tino moto mwindo akosala su nini mondele akomi liboso mondele akomi mosika moto mwindo akosala nini eya nde motema mabe mondele alaika liboso alaika lokola biso yango wana mpe biso ntango oyo moto mwindo fo alamuka tozala bato totika motema mabe mwindo azosala bainvention mais banani bazofrene ye kaka bato mpe bazofrene ye lisusu apesi biso lisusu lisese oyo ya na moto mwindo abongisi télévision wana esotocharge kaka yango moko kaka boye na la nature mokolo ya lelo moto wana ali wapi motema mabe baelimine ye eya mpe na mwindo mosusu azo alimenter ndako ya étage azopesa courant à travers nzete oyo azo alimenter ndako étage et la courant lumière azopesa courant na congélateur na sprit la climatisation oyo faire à repasser aux la lumière ka à travers nzete mais ali wapi kaka motema mabe tozo tokomikitisa mundu akosala nini eloko nini tokozwa kuna tomipesa tosenracine na source na biso na bokoko na biso na molimo bakolakisa biso tozwa exemple ya bachinois oyo bazwi mokili mobimba bakoko bakei koapprendre me babosani source na bango te babosani bokoko na bango te oyo bakoyekola epai ya baninga ntango bazwi yango bazwi lisusu na bokoko na bango basangisi bazo epate le monde biso mpe tokoki kosala yango oyo koleka kutu oyo baninga bamisusu basi basali soki toyekoli epai ya mondele tomikangami na kati ya biso moko
na bakoko na biso biso pe tokosala pe oyo ekoleka oyo bango nani basalite yango wana na mokuse wana mbuta isese oyo apesi biso na batata ba mambo ni biso mubinja fu bien mubinfutuka bien mobwivi bwetu mubunzuza bwetu mutindo kikyetu na simuna miti kumyani ye mumaya mameno batata na bamama kya kimbangi lusonga kweno kuna simu Kongo kuna lumbu tina kuna lombo tena wananguza bwe kusala more bondo bwe kusala emulongi bwe kusala emubuki bwe kusala eyembikuri bwe kusala mumpindu za mampungu bolusambila na mwana ngunza lutomo lwenga babingi mumpeve bakondolongolo za ngunza musaluchani muzimvita zenu muzimvita zenu mwana ngunza bwe kusala enkasukulu ka batata na bamama matono mamingi muna mwele tata msweki tata nganga muna pe mfuisa mama sunga wamacheleka nigana mfumu bitua bya Kongo kai telanchi kani mundele kena wamubiko mimavanga kwa mo mama bi makatama yirika ni mana kaka tufechi sunga mana mebieko yaka yirikiri yaka bebi boto kwa bena nigana kaishi vukilanchi mundele kabeo ndombi kabeo mekata konchi gaba nchi bakai kune bakakai kuku kani mundele kabeo ndombi kabeo nigana muntu arisheto kumira mina bobishita chi luzolo lwa bantu rata bantu mbumuchi wo baka bantu wakakaboka baka makayabu wakakaboka baka mwatu yaka wakakawole baka mamba wakakawole baka mungwa mwatu bola tonkuni to mfumbu bulukwitulawo bolusabe mwatu munzungu bumona beno bansoni ludiri kalukecha yukutako liyukuti nigana batata na bamama mutulaga ugana ni beto benu tufechi kuchitala mutulaga ugana chi Kongo de chifutuka mumbandu ya bakulu ka bakulu bana bantete buna borimbanza Kongo masumu bawo kabazabamo to bazaba mekabera amayirika ako tina beri machina nigana otolele mbuta yobuka lwetu misanga mboko na chipa chempembe ni chakuna muchikuluke na ubumpungu bwandi kenena mboko timandi wacha bawo bachaberi beto batata na bamama muntangu ya undi china titatu mukukondo nchangu kampamba ako
kumira mina butuzonzela ro ntango basiri ntango kampamba ko bayitu kokesela kumira mina mubungura nti kwe bobo bijiri bukwisizoma na kubabo bafutulu kubabwana bakaka bafutulu kota mumvuza yina yijiri na bawo empe ku bawo bijiri beneti mukwikabakasa mvuza yo bata bakula mvuza yawu yina mubatata chikani yawu yo mvuza yena bawe beto ni mu tubakila bunoko benoni kabakasa utakabakasa baba kote manengi ba mama kimpaka mvita bamfumu bitsuwa bamfumu kimbangu milongo ka milongo batata mabyala manganga bunti toto myaberinwa ni bunsungu buna berinwa ni naka bunti bunsungu wa bakwa vwanje kali bandi ka beto tubeti vwanje jawu tubeti mwatu masumu mvuza yingi ijina batata ba mama vwame no kumbira mina ngachita tsene no kumira mina buri tatu ko batikila ya mpilu kulu tubantu nini vilu kwa tufichifi mubunguna nti bavutu kwitachi muntu na muntu wenana mbeve mbunchi wumunaka wumunaka ka buwe na mbeve mekuta wako kutambona bitimu byangu pe kutambe byamba kulako kola ni byata bakula kola ngolota asa musarela bupamuga nyedema bifutulu kukarsa manima mvuza bifutulu kukarsa manima batele chima sumu kaba tatala ba mama ni ngolo feteno sa ngolo tutomo no sa ukatula mvuza ya uyo ngati bubote ya moneno bo ngati mpeve ya mwanda kongo ya nswa peve ya kumira mina ngati ya tumukutuzulu ya kutumukutuboma ya kutumukutuzonzela buna butela kana ngati ya tumukututwarisa ngati talo muvutu mona malema mabazonza una vwama mukumira mina kavutu amona malema ko kavutu amona mpashiko imbevo kavuta bya monako kabeto muntangu ya kumira mina jina neto munwa butu tomo razonze la butomo raduksa akaka tutara sana musongsa tija tutama sarela nilinde fo biwangu ka ninka kumusushi suka yawula kusuka ningana tusabina cha aje kabo kumira mina le kamote bombe bawumuka ni batu takwe turishini sangusa zo baombe ni filuka be bata filuka ni kalambe bata kalambe munjila kongo ngana bututaje yi wa mateleka kumira mina njata masala uno batata na mama bobulambe ndanomo kini uno ko benwa batata ya mama bolimbisa biso awa tata ntete kumokisi auti opisa kote ya biso lisusu awa eyande sango oyo fumbichua alakisaka biso mondele azala wana moto mwindo pe azala wana po mondele alina ye mabe te me nde bizaleli na ye oyo akosalela moto eza mabe oyo to biso tokososola yango wana lokola atwana mokambi na biso kumidia mina atwana badilwa na biso oyo liba mibale elingo oloba kotonga l'amour du bolingo ya misato kotonga elongo l'amour du prochain le vivre ensemble apesi biso lisese awa soki bolingo ezali twali bomoko l'amour du prochain et le vivre ensemble. Yohana mbisi moninga soka mimi kwanga musuna soka mimi koni musuna soka mimi mwa onyo musuna soka mimi moto musuna
mosusu wana soki amemi soki ata mwa koko soki bolambi wana bolinga kotonda te to bolinga kolia te bokosala nini bokolia mpe bokotonda yango nde wana nde malakisi oyo Kuminja Bina azoteya biso tokoki kozonga lisusu na bokoko na biso wana te me nde na molimo mpo balakisi biso awa na sango batieli biso na libanda awa balakisi biso bambuta wana balataki bakolie baki na mwa epese ya liputa bakangaki na se ya pembe pembe wana elingo lakisa se bobele pureté balaki saint bakobanga nini na sumu bolimisa ngai mpo bakokokoko na biso wana liboso mondele ayaka baki na libangi ya kosala mabe ezalaki na yango kaka me bakobanga kosala mabe mpo bayaki na ndenge na bango ya kotambola yo omonaka tina moto ake bilanga ndako akangi te akende bilanga akosala soki 2 jours 3 jours asilala ne bilanga ntango akozonga ndako na ye ndenge atikaki yango biloko na ye ndenge atikaki yango moto akoki kokota te akoki kozwa te mpo ya nini bato bakoyeba tina oyo yanga te nasengi permission te nakoki kosimba te na mokolo ya lelo oyo mondele amemeli biso tika ndako polele defiso ata 5 minutes kende boya kozonga oya kokuta biloko no intact mpo nini mpo bayi kolakisa biso mabe yango wana biso na sikoyo ifo tobanga nini mabe mpo tozobanga lisusu tata mokeli te tozotosa biso tutu te tata mokeli mabe elati biso yango wana na Kuminja Bina na biso badi lwa wana bapesi biso lwa ya liboso ifo nvilukulu bakaka kobongwana koboya kosala mabe koboya mabe kosala kaka se kobele bolamu donc kosala nini mpo mokili esi ebemi yango nyonso na mabe kosala nini faut se repentir na Kuminja biso bapesi biso lwa ya liboso tosala nini tosala to se repentir mpo tozonga na bokoko na biso parce que bango balaki na bango bapure balaki na crainte ya tata mokeli biso awa tokomi kaka bongo kaka tout akwenda kaka boye faut tosala nini faut tosala liboso nini to se repentir soki to se repentir totiki mabe tondimi kosala se bolamu tovandi na kati ya bolingo l'amour du prochain tondimi cohabitation le vivre ensemble obangi ya nzambe ekozala kasi ya biso mpo te tokondima kotambola na kati ya verité tokoboya kokosa mpo mondele ayi mingi awa akosikosi biso kozala na bobangi tokoboya kokosa epuis molimo santu akozala pembeni na biso nyonso akoyela na biso ekokende nde liboso mpo te bango bakokokoko na biso wana soki balongaki yango nde mpo na nini kaka mpo bakoloba verité bakobanga nzambe bakokiba masumu bakoloba verité bakotambola na bokebi yango wana biso bazolakisa biso mokolo ya lelo mpe tozonga lokola bakoko na biso wana mpo te bango na yango pure biso mpe na baposa na biso oyo eza na biso eya bamaladi eya ya bozwi tosala nini na kati ya mabe tokosenga tokozwa mpe eyano te mais soki toboyi mabe tose repentir tomipesi mbeka epai tata mokili nyonso oya na biso wana ekolongwa tokomona bolamu yango wana
tata tete ki mokisi azolakisa biso nzela oyo biso kolanda ndepona korespecte ba 10 loi oyo bapesi biso po tola bato ya malamu po te ba 10 loi wana evanda okati ya biso po te soki ba 10 loi wana evanda na kati na biso tola bato oyo mokili ekobanga tokoepate le monde donc na bokuse wana tete mokisi oyo alingi kolakisa biso oyo biso tokosalela ya motuya po te tozala bato tozala na bobangi ya nzambe tokima lisumu totambola na kati lisumu tokokoya ata na makanisi mais luka o se repentir aussitôt tozala na bolingo tondima moninga ali pembeni na biso totambola na kati ya verité wana nyonso tozoluka tokozwa yango na mokuse oyo bato bayebisi biso yaka na kati ya komedia mina edilwa tosalela yango tala mambo nibisa biso watu viluka balonga Beno Kaluwe la mbongi Beno Kaluwe la mubimoko Beno Kaluwe la mubingana Beno Kaluwe la mubingana Beno Kaluwe walu indula balonga Beno Kaluwe walu indula balonga Beno Kaluwe balongela mupunga Beno Kaluwe balongela mupunga Beno Kaluwe eka batata na bamama muvutumbwesa kwa manda mungashita yoka bichini bakaka ntama batukwailao vava zimara mungati mambo ngatatia landa ake no bunzonji katubwaka ni tolo talanda ake no bunzonji katubaka ni mabanza yekoye konstandi karsa mabanza landa ake no bunzonji biga ake no bumpofu wawansoni mimi mnanitaka meno wakaka mituka kalumona kani mekwayo nyatu waga batata wamacheleka wena samuo wamacheleka wena kwa kaka mituka aka mubungulati bitsuku ya yokele kampe ilibonga chichuku cha mitatu ineke ya yoka ya mitatu mercredi ya mitatu ine yoka malgré moi tout date quand tu muftu ya zabako mfumu bokatu mokesa vava bunzonji bweko kanata bunzonji kuna mepe na vututi yula mukatikati jana ngana muntu wegaga bwabane na misamo memi taduksa mfumo misamo mina bome bela ti bo bolukwe beke bolukwe sebuna ni mona bagiri kumbi rauro muyichi no luwa kwa kuluiriro me muntangu boluzungane bolujitula amwelenzo bupamwa yani pe mumwati pe bokishi muti yakatope tafiri muntu kangana ni boluse mbongo zandi mufutao oti ni botoka se chinini bina akazonzela boko uchifutu zonzela ambe mama muntu weko wewe amana kwenda kumwatu kuluyalu kabwe yeni sasumuna bantu bekombe babweni babo muntangu kayele kuluyalu nauna wabatigiri butsosa ekabau bishi winda bishi sayebu bunoko muntu una be betula kumwatu kula shindare mere yandu una wabeka finga ati meme no finga kufinge kambe yandu finga yandu una bavutu mugana kala una babatigila bamugeni kala ubungura chi yandi
yirikiri mumpilandi bota manisaka uga china mekodi joji chocho meno mibwaba nena kamu chisonga kome musonga kimbangi mumo myamenso ni mizonzela mfumu mubungura chibakaga ebutu monaka yani beni wo kwa akolo kani fumuka bigula ka ebuko chinoni bigula kata bigula moshe mkani meyandi bobo katakwe zonzi mumalongi ni myaka takutela nimi bwaba nami otoko bwaba nami bwaba nami nami ompe miyoka mpe bo tukatuka mutilokela bimoko byagani bo bibela ka batata malongi maani bo mabela mchangu kataka ambe kamituka ka kami baukila ka egako leko kamituka kakwenda kako chino no kenje katokofyela mkakala mumwatu mumabuku ebo bakui mamuturishilaka bakatokotanga kandi meni chini buna basarela bakulukulu beto meno bumata songa mavanga samumina nyomelongela mfumo mengu ndabwa banana myo bubwana mvutulukala mutimoko mvutulukala gambongi donc mina myame tsule kiri longelaka mumitama tula meno nchikamane tejo kan dikeno teyirikile no ebu na pepu tutatabo kwa pelu yalu pelu turi tela donc batata na bamama tajubula ke no makutu batulonga haka bubungu chipe tanguza malongi mamo kurisa makurisa una kani mukanda ra kwambi ilimona zonza batazonza wo me bunzonji kabutadela kanako menge bunzonji bo bukwi waka wa bukwi bonga ka wa bumona pe sungiri kanda usungiri kumatu kutisalu muna mama nsoni lakani kwa akarche busungi kababo yoko ni ana batata na bamama katubwa kandi tolo katunimba kandi katukale sakani babaza bulo buntele bonde mulo kwa nyaka sukulu tango tozalaka na kati ya protégation tofonaka matoi toyokaka po mateya nyonso oyo bapesaka biso awa eyali soit makambo oyo okutana na yango mpe loko okokutana na yango mpe okoya nsima lokola azwi mateya oyo mfumu apesaki biso na mikolo oyo elekaki ye okati na ye amitunaki me mateya oyo mfumu azopesa est-ce que eyali na moto akutani na yango to ndenge nini me ntango akei ye akokutana na likambo wana ye mpe ayebaki ndenge nini ya kobongisa oyo ekomelaki ye mpo nini azwaki mateya oyo mfumu apesaki awa atiaki na kati na ye ntango akutani na likambo asaleli yango ole ke azwa na tort mais ayebaki ndenge ya kobongisa yango wana bazoyebisa biso ya na esika te oyo tokozwaka mateya oyo bapesaka awa to mfumu akozwaka yango na kati ya buku moko boye oyo ekomama mais mateya oyo bapesaka biso awa eutaka esika eya mateya moko eyelaka biso kaka na molimo eyali ndenge bakoko oyo bakoko na biso bakosalela eya nde culture ya bakoko na biso soki obandi kaka boye okoma oloba maloba ekoma oyaka kaka boye bango moko bayakaka na molimo basala na kati na yo bakomi kopesa yo maloba yo okomi kaka lokola instrument
oyo kobimisa maloba oyo baninga bakobikela. Donc maloba oyo ebimaka awa ya maloba ya pamba te. Eya maloba moko oyo ya motuya oyo moto na moto akozwa po asalela yango po te biso nyonso tosala nini moto na moto asala nini aluka akende liboso. Yango wana nyonso oyo biso tozoloba awa yango ekrami kaka na kati ya ledi loi na kati ya mibeko zomi wana ekrami kaka na kati ya mibeko zomi wana. Baninga bandeko batata bamama bana tosalela yango po tokende na liboso. Nyonso oyo tozosala awa ezouta epai lisusu te. Yandeka mibeko etamboli oyo tata mokili alakisi biso ndenge tokotambola na kati ya mokili oyo ye akela biso atindi biso. Totambola ndenge wana bongo te tolonga atako mopepe yi atako mbonge osala ata ndenge nini po biso tokoya eyani depase mingi soki tolati mibeko wana na mpe tosaleli yango. Donc na mokuse tata tetekimokisi wana alingi kolakisa biso ndenge ya biso ya kosalela na ndenge na biso ya kovandela na ndenge na biso ya kozala ba véritable instrument ya les 10 lois ya mibeko zomi oyo tata mokili apesi biso batata mama bolimbisa biso. Balongo tukuma mane kanga chikwe tata to mama shiri na jamu ngeta mfumo atana mo shiri levo ta kunsu bango le mfumo kundu wala tu shiri bulevo no chimbangi mo kwa mo tata banjuji babingi tinchocho chutu musakampashi awu mfumo kataka misamuko mfumo kabikula kako mfumo tata ndo kuna yendo kama pafenda yuro ambe me tous les jours bakumbikula kazi tame vulu tam mfumo ngatika mpenchera bochi chifane tabonge tukabo tsawa bilokle bunzonji ndamuza kabutu zubula bunzonji mfumo kabonga nizuko ka kokutazubula bunzonji nawo kwiji zonzela mpeve ni moka mutamoka mondela kabu nzonji ka kuna kubuturi ka mfuma ndo tazo kabachikire ni muzozo ngakwachi mbikululu katakela kana kabazakala uristan kaka ngebashebate wamona kwekelo kaba kubikurila mbomona lujingu lwakulanka ni mokwa kwekele bakubikurila natebu nuna fuiri bombe nami wabutukila beko sakumia ilikako kwekelo kabi kubikurila ntango biyokle pe pati kabu bote bwingi mfumu boka bikurila ka kumwani menako kaka tano kutela murisano mendele kwa mama longi mfumu zure wakavuta kachi neka ni yemena ka muntu musamuko kabo bana ndwenga pelo kabo zaba landa abunzonje mbumuna chi yimina ka yimina ku yimini sanka ku yimina ko kwa kutako endelo bunzonje bikuri mbozaba cha bunzonje buwe gaboneka bamusamuka wona sadi kanfuna walanjila buko ebunjika wa lanjila pelo ko bika njika wa bika botama kota bunzonje bu pama kabita bagiri bapendoji ita konne pe de tsabe muna mo modeleke bunzonje mbatu yaka saba bingi kampa mako mutu wumuka mena wuma chabita yoka mama yakumbuta tata toko nsafi dukuri kuna mama meka nsanzu mazolo kan toko mutaye tula kuna nsanza mwishita duka tata nge tuchi randomi ga mutu bobo katatabo memvuri tu nzawata zawati chijimbucha mama wa wando dango futa bagamata samatu mama ye bukondo luzabun chisa ule suma ule biobe na kuba futul bia bonga benka chukulu yesia balongo tukuma mane Ngeta. Tata mama tokisa ba profesite bisuko landi matia na biso na kati ya mateya okoyeba okoso retrouver atu biso libasino mfumu prophétisé na été mais mfumu ateya kaka soki oyoki mateya na ye ou bien soki oyoki exhortation so prédication
Obiso to pesa kawa facilement pour se retrouver. Mais ce qu'on zeli kaka tia, dans la prophétie, dans la prophétie. Okomona kaka no. Vina yoko lenga kaka boye. Tina suka atama kama oya na posa na ko posa sala. Osala ngo susute. Yangwa na deux la distraite. Tango oyo exhortation à biso na prédication. Oh biso ça ya exhortation avec prédication. Et les kaka. Tonna la kate, tout ça ma kanse pas susute. Mais tolenda kayango na bokebi nyoso. Lokola tatanganga azili susu lisese na ye moko. Mama oyo abota ye alaki yo oluakate. Il faut luka bate oyo ba prophétiser ke. Yo ka nkande ngantu atokene. Mama ki esika moko. Damba komi kuna, nakaleka pe la pression ya mama. Damba ba komi kuna. Oya yamaki bango, ba bisi tina. Yo walina nuage moko mwindo ya likola motuna yo kuna. Donc ebongi to sala boy. Mais il y a comme ami yebeli. Il y a le but. Na yoki. Tango abima kuna azon la soute pour ami yebeli no. Nuage wala mwindo na sembo nango nini de mama wandomi. Maman wandomi c'est la mer noire. Tali bato mwindo. To botama na mama mwindo. Soki mama ana sima na yo eza mabe te mais soki yo na boyebi te ondimi oyo bayebisi yo ata oyo olinga kobikisa yo e osala nini okende kuna balongola yango apres kotikala vide bapesi komata lisusu te protection ekolongwa donc tozalaka na bokebi profesie yango bien mais yeba komanula profesie wana. Discernement, faut aller à nini na discernement. Na mo pousser oyo ba télévision ni banda ba tama bo ni service. Balongo tukuba mane. Ngeta. Yeka ntete tagana zu kwemfumu. Bunoko tutele kuba miyimbishi batuko tutangira ikunga kwa buno batatana mama chone. Congo tanunga
Watu
tukuba mane balongo ti yeka babu nizu yeka gana kumfumu buno mfumu izu idunia susu yikuba koye na peko Bandongo tukuba mane Bandongo ti Bununke Tena malanda mandebeka mwe kuimba Mwane ndamba Mtekolo kaunga Mtekolo mbembe Mukumira mina Nimbote mbote zenu Kwambila denu Yenge keno Inge tatu yangalele na tufia ukidi Gutumini mana tambula mbokolo yitukiri ko tatareto mpungu tulendo tatamvange zulu mtoto bionse bena zivu na bakulu betu babiba na mase na jintumi na boba kama kulu matondo mumpena yitubakiti tena kelumingu makanda mayonza makamu dela kasami ko batariri mabunda nanga ngati bakembesa mpungweto mbo tewelue buku bakakati lumingu kala beto bishi kongwako beto twena dumbutetu wabucheleka kambe mulura ngula komandata chiri lumingu lona kutukwe jingilaka bya mvukulu lumbu ni choka batuga naka mpena bazonde laka weekend dimanche baba so bazakale konzole nkwe sambila binube kakabya lusambya bya salubina sambila sambila changu tamona lumbu titina tibeta wanso ntulina zakala konzo tunakwe bunda na tukondo sitata nibuna wekacha bete beni chabitatu tumpika mercredi katushisaka choko boba baka ntango nampena vuka naka nabisa nankane byanka makunita bonga tuntango yankokela nuola kangu ya malengo la mu 17h na pegana baba nsoni lumbu choka chiyoga kandi pamba toncha beto bonso kuba musulman lumbu cha vendredi ni choche lumingu la bawu tiba balu wawanu na mpungwa wu na masemawu na babiba byawu ngura salubena utomutala kuba yudayi kuba juif kuba zonzela ka sabala c'est le jour du samedi toni cha bawu utomutala kaba ijibonga lumingu c'est universel mu baba nsoni ne basola to tulenda bunda naka buna tuko ino zabi kimisamu katunani yende mwendo buna katunani sebusa zudi yeko ngwiri gauga kaba bikula kako wabucheleka katubikula kako kabulu yula bantu bakwiza kumbala yantite ukizile kwa ne malanda mpila yeko ni sarla beto ambongela patia zimbare mudatema mpila yeko to sarla muntu bakatakuiza bantete kanisambila amuta samuni sambila ame samuni sambira no wiziri nani kabunako kana to kusasambuko bungu bole batatu vokane mukumbana katiri awu ngonzi bonta samu tuvokane bututoko bungu mbangiza ntoto mbangiza mazulu timpeve tieko tinsuni tieko timpeve tieko wazota kati share yeko ami yeko esprit yeko musuyu weko mwela weko peleko kilunji mboko ndunzi yeko bututavukana bentete ntibituvukase
tisuni tukutu focus mpeve ko kwandi kena mpeve ni bobu siri kima banza tse ekuneke ni kwenda nukwesambila bunko yokola madami na ngati kata dyambu yoni mpeve kutwarisi mboko lujutula meso na meso mabwabane tisuni kwa chitokolo bwabana bonso tusaka makwela ngeketo kutokola mona ko siri mabanza bagala kutokala mona ko siri mabanza ambe mona to kuzu mona ni mabanza lu siri mboko mabanza mana bwabana ambe ni makwela lushinga ngabunako wala nitweyi nito o songa kabyo bya kama kulu choshi buchukwiza kampeve nitachi mbashi choshi bako kata mozaba tala choshi ko tena nani nini donc nitweyi mwe mimbe beto butona les humains ou les humaines to bantu bat mosuni nitweyi to kotekela ka kuma ntwala mulu wako numbunda na bantu mboko ni mpeve kujibaka kati mpeve kama nakwiza benelo guremana kwa sama beno baba so nichi suna chi kwa sama nene mpeve ka bonga salu tiandi ni yando ka kulutwarisa mu myanusu na munkamakulu bungu utwega tujizakala laza bansama mpanani tale gaga titari chegaga mutela le nisaba kampeme kata banza kaba nombolo titari musaba sana mpanako ni munchi ni mumpeve zabe munatu yonza mane muchi suni lomba mpeve kabaka tibota kata bingulo ndunzi ya kota kati zetu bungu mpeve zabi kisanga peve lwenge saka mpeve sungi kanga ngetala mwela kubonga babongele obele mpie pa bekanga kutemuta bandoki muti shuni mukwe bakula shiki ya upa memo kwa wena ndogwe batakulenga wogo bimambi batayire kankada ko batakokonna kutama zaba kupamu na meso makuzaba kuwa monaka ni sima pele ko bivuga no mfundu batata kongeze bakwirikela samembi bempeve kuwaka ni chima ko kama na bange mumpeve mbo mona bantu batasama vanga mabi mukari yako mbo kwa mazuma batazonza mama bimu munge mumpeve bo kata teleseno chima takalo bangola mulutera chibunzonzi bulushiri gaga bonge mpeve musalemu ngetebiwa sari stand ko revano shiguki bonge wele kuzandu ale wele monasa mabi batare reka kurukakari kuballa uko kuzandu moka ni mu class kwa bala balukolo kanuku salu muno kampeve kakakakakaka baduk sukumba nsangu tabena mayela mampeve beno bantampe nchikumusuyaka kampeve yakaka ngura muntu bana mpeve kabagwago niyoka mitako yoke nuba mpeve kenana wuma nuba munganda nuba katsakuma kwena mpeve bula kwande kabulaka muntu munoka kwatakuntsati munganda muntu katakukote mpaka tamba kachukuni muntu kanawa wasunga monga tsamsa mutayiri kawo tanguza ka yoka sana kwalu yoka sama beche gogo kantukula saristan ko revanu ko bonge bukwekela to ko saristan ko revanu yen tangu dani kabona bona ntandu si uyiri ka wala jogeleke kuikambala moshi boka bukata duksa zura ntete kuikiri mpeve mbanzo mpeve zu mpeve mabanga bungu beno tima cheko balulongo sabasa mutunyeno memalanda nechoni nwani saka beka meko ngenjiji anti banataka bujina mile faka na kana pakere kachiba nata meko ngenjiji nitsinje beka meko ngenjiji kutamro da teatro do sawa bange buwizuru komena ngekuna na mpeve ambo mpeve akunanzo ako shira shisaka nibuji lombe meno wotu ku vacances yele nibuji lombe meno ngate to kusalisa mpeve akukwata la ngeki tezo chokuba kuracho kutacha lendako wizuru komena ku bakisa nyana batela amu luputo che aide toi le ciel aidera en fait quand le ciel là ko bazonze la ka le ciel moko isarla mpanaku muntu wena luzabu la musamu wongatika kusungika tutawisa ne 5 minutes akutomba na samu na kwa grave ordonnance yakabuka ntsa sama grave tomana 5 minutes ana kwa na 5 minutes tata mampongo mpendu njampu kwa nayo ame mpanaku wena mipata ku kana 5 minutes bobu tata cha 5 minutes akuntomana le ndeta kuza bosu bwakaluka ya kuzulu totele yo kutamana amba ka beno mpeve ntsi lugwe dingire kumuphila ya uli mpeve luzabo devoluza mayela mesa mankuto yikasana bakwe yikasana ntete kana tano mabakula mpana kujuku bangurula wukana luzabo bungumana mana sa travail kwenge menje ka kwana ka kuniyo ka les États-Unis pele kwenge wele boma ku bengele kuna mene bojeka sa pele kuna baka bwana kuna kutu banza me kwa trota yako nitse
katela mungebe ni mobina bosa baka bole ndi shila nubuta kwambila mu telefone kuna kwa mnukusongerela mbo zaba baka bibi bukwika yak ngekuna angle bazonza kuna kwa tomoja zaba kunzenza kwa bati akona ko batika kujula nga luka lonku yenu kwa bakula ngana kulu na bakula Mwana lande kama mena bamu ndunzi yako wuma kwenda kuluka lonku yukwe baka bataka tukala mbense lo shila ka be bukwetu lo kunanga takuna lo kairo kuyo baka koko boka kutako mboka melo kukata buntwala ke bumpeveza ndi kairo kunu sana ambo kukuncha luka yande ni sarila mpeve bakutera cyenda bonga luka ya ilunege wasebo luyinga se luka yelo nkulu bungu busoba nchisoba mboka benero binda manako tabi muntu ka kutela tabi muntu ka kusila kebo mbulu kuvutulu bwange kaka de boga se ambe longoka changu mena babu la biye nina babu la biye malana tatu na bantu mubuka baba na ma yelako bubote baba na ma yem tatu muntu ka wasandu le chiko benulu zabu sambela nikade ni bikula beka bikula but bote ne banza kwa bende bon sunu luigi ga mona muntu boka jinga bon bikula samonya bo bubu tuta sambela bo meti na batika mo bikula nsame muntu na muntu ne batika la bote ni tuwaye nani ngeni sukina après boniba ne beno charikani Babu ni basi kama bigula mutu na musi na musi. Mboko yandu wada dernier pele kwa dernier boka muna. Ntamana kalufuta bamulu sambulu kacha yoka kumeko tiba bigula menako gamuna mutu na yandu wakatumba. Luwa wono kalufuta abak. Lam du groupe kalufuta save system. Alors que mutu na mutu wakena boka mgunzonzo butayo. Bino basi ni connecter foso banaka. Ah, boba tu groupe musi ni WhatsApp. Pelo que tu ami mon Facebook tu fais que ça buna ka munta baka message me buna ka munta tambika ngeka na gona na telefone na kubuyeni babuna ko lilanda ta landa ni zaba ta zaba lilanda buna ka tata bakuri pelo ko basala ka tu vas faire conférence vidéo conférence waka ko les États-Unis ba to be mo famille ata dimanche réunion neto ka mu telefone ka bataya shila ulimini mana sebe na soni ni makaru ta ko moto mpe ni bo kwa yini téléphone na tela kuna téléphone ko ba mo ka tele vidéo conférence moko tela kuna na téléphone ko ba connect ko ba kansa ngo zo ba sire publier babunda ko donc nge futi bana téléphone na ko téléphone ni mpe ba ko ni nduzi yako nge ko bwishi kitoro ntangu za zanzo ni ko digiri ko banda nge musa appeler wa yinga téléphone mpanako mo lu moto téléphone na appelle ya kata dinga ya urgent pele ko décharger mungi ni boko so ni yeta no boko yeta naka nka mbere kutambla ko bala ko ba ko menjele kwani nge yeta ni tuba ke chukwa na kutala ba ku telefone na ngwala kwa shikiri laka telefone na ni pesa nani kenda bana telefone ngebe nganga tarla mbevu ngebe ni yesu nombuta zetu mbuza tabe na mayela ko ngori tifutuka mumbandu ya bakulu bankaka zetu kabira shikiri laka muntuko bubiri mwanani tata mpungu tu lendo ka wowe na bonzoro wule muyula me mala ngebo ko jingela muntu na bonzo Oko mwana muntu na bonzora wumba seko chimbevu cha moyo che na aricha mutulu oko mwana muntu na bonzo kitikara paralizo bya kanchiba kapoka ngama no kwenda kuna seko malari mo menako ngama malari kana wele kota kulipitala bakubuka tala kulipitala wele bataku mwana akaba yani mbevu nchangu kishiri meko na wadinga mfuluko ukunibwira tolo kana pre wele kota kulipitala bakana mfulu asegela Ome ko le troisième tour gri ane sekanda ko dingo boko le ko l'hôpital boko mfuluzi ba ko ngati ko bwila toloko ba ko kana mfuna chambre basi yoko sala séjour funa ntsa ko makwenda ko berger kwenda mebo nzebe ti ane bwila tolo mingula nkaka ngonde nkaka ndile dinga auberge kana malari menani nzolo ba kumboka wele dinga lu pital mekalanda bungulu zabulwe naku ekunani ko l'hôpital ko bukila ka bantu ekunani ko berge ko babwila ka tolo ekuneke ni kuzando ko dingila ka biatia luzabule naku ntsangu taswa sekesa zemi ntango ekunene kwenda kangeni boko luzabu kani kuzando tatomba muwendi ntawe kota kulupita ko berge zidiri yirika buna ni botu bwana mulu sambu sambo ka kaundulu tela kaluvuka kandi bisambu lubuti mushi kuma diamu menani Tenho que tata tingano kuma matingano ko mbikurula kubikuru madiambo shirika tuka vutulu kwenda ula uyuruse kunyuka kaka shirika tuka vutulu ko yuruse kunyuka yasu wenako
zebi kapotasa mpeve ta finga ndembe yangebeni pe yakata yaka peva ke safu tukula bungu mudutu wena nangebeni bwana ka mwana utalongesa mutimusongele bubu yegati machibu chisebo sa katugiri gole futu yula muntu akaka seko mwana kana naku confiance ko kabutaba bon nge mwana si mwana uwele kwa kaka kata ngana confiance ko kufuta to mabana nzaki ko elongesa mwana donc mita mutele mita ile kata bonga userieux nge bubolo baka bukubaka kata labo kabta sabo sirti menu chand ngula tambula katamba mwana wo nge butiriwe kabo kana bejja kana jabo ka wole yinga kuna lipango kuna kile jila mbonga ntsayi ya kumbaka tumulanda izo mbigurunta kwa zonzele bobo mwana ubusiri ngendembi bibyageni kasire bakala wole muwirichi mwana kwa kuneke kele yinga kele dia nsayimbo ya kubaka mpefezelo nobolu sakazo ngangebe nukute kuikile ko yokwa ya yinga kwa tashira chi minu ekuneke nibolu saka luzabaka fuishiri bibe byaku nsuni mtete wendi kuma tata limona mama limona mwana chikadia kana kangwala tadia na kata kutendadia bakasaka ndapenda saka nene so bezebe mwana kani mwana wadia yani mpanda sana chama ngana cha tadia pele kwa mwa tela matu kune zebe ko tula kuna jeka kwe dia muna kasubu ta bandondo yani benduku weniswa zakakoti netamona nangu lumbutisi mvitangaza mana bangolo biba byaku bisikutela tibete mvita sikatulenda ziko kakume kuneke banendu kubakisa endeti kuna babeni beleku turisa ngeko batakuna baba saba bonga lukala ko nanzo ne bawo beka sala salumona kati uwele ko kulusa bulu tapotula ko nanzo bidimna bimango bi muneke ni swati dotulo ndoshi swati babu ne ah possible nani kaka wizilu se kange nkaka yo kwesare mu ngebunyanya ko munyanya tangu zakani ndoshi ya watambula ngesami nako ebu tambula ndoshi nkaka ujibuzonzela fo wende ko priere bakubigurira alibata ku bigula ku priere mboko ka kwikilati mena samu emimi nani nkaka kutayisa kutata kongura kutayisa kuwendi zulu wako hekila ko watata chikongo chifutuka mu mbandu ya bakulu beto tata mampungu abatumba ababyeka ngati lwebakisi nkangwa kongo wawu beno samimi myala zaba myala bakula bala bashirika batame bakula kupashi batamona endala lubula ba na batame kaka sa forme bala bebile chika brana mayela ko un enseignant qualifié wena lu zaba balo kataza mutanga ko kataza museko endaba lunga sangati banama yela balo tambikire muntu kululunga sangati la banama yela muntu na kaluta wakwikila boma yela ndibuli bakila bagalu tele kaluta zulu kaluta wa ni boli bena na mayela TV alumuti ngoyina katuna le yingi boy toko yula yandu utashikirla ka kushila travail ka kubikurela yani me yani bene myaka biguru myaka manishi lushingu lwandu laka kuchikiri antangu zakana ngene yani ngempote nenge mwenu kwasi mwendo buna kani meno kana natako chimeni sa travail ko moto belta wa mais botuvuka na ngolo zo vuka na zi vuka na ngati meme ke kulongi metoma meme ke kulongi metoma mena mana tamana sambila unge wasiri meno mbakiri ngepe bakiri ngesi bakiri bungum pasisi bele na kuji wi nzira si beleza kanga mazi zubukiri ko mena sibitasa mikailu mita naka bungu tala kantala kantara sa choko mikailu meko kami ko kakanta sala lusaku mnukani bakalo mfuti salisa mukairwanga na tata bantu kwiza mfuti kuba bwana emfuti silabu na budela kane naka no kwena tala kusada kunyana batangala nkunge buku bangonza balogene beje yembulo letola munzo bejibu bya tata bele funduswe bele funduswe bele funduswe abalogene beje yembulo letola munzo bejibu bya tata bele funduswe bele funduswe bele funduswe kanga butsele bujiriri ame butsele bumpasi ame nsari senu ambo bijiba kwana byasari laka pevan longo tala sembaka nimukutusa uma ngacho wabakula bungunge buinge bwenako ngeti umfuna tenako ngeti nchete tenako bakugeni mukailuwa sarisa abantu kuzula kwa sarisa ka abantu nimpasha batamuna kanga una kwa mona nsaye kabisaka nakani mpungutula kabisaka nakani mpevende mvwe
peva kaizola ti tanto peva kaizola buima kaizola ti mtito mazona mazutara sakana belo kwa sakane bungu sanga mvile hein le tron sonin pila moshibata Emmanuel laisser les morts enterrer leurs morts ba fana mafobe mona senen parce que bata zaba kaboko bwana be bwana kwa kata la bantu basunga mabeko nabe babi buko tona zaba yeba basunga mabeka banaba sunga bungu basunga mambo basala salo cha mu bunkete buna budela kane basunga mama sumba chinaka basunga masame mboto ka bakwenda kaba lombolo basunga ma même bina mboto ka mitakumu dalako tout akwenda sanga mvila nosanga balize tata dio duna ni wonto kulosa to bwena mungamu beno bagunda ka muzo ataka mambo ni misabiso ya mutuya oyo mfumu aliti biso na libandawa ayibisi biso ti biso awa na mbongia la kwatia zimbada mundatsema to prophétiser que était mais ceux qui wana boyebi ososoli malamu omikotisi yo moko okoyeba na masolo na bino makambo nini bokokoloba ya liboso ye soki ayambi moto asalaka nde mabondeli te bokobondela nini elongo mpo libondeli eyalaka na nzoto molimo na ame corps, esprit, corps, âme, esprit. Mais il bosso moko ya bosso bosso kutana yaka nzoto na nzoto. Le molimo elebi na yo kende kuna po motata mokeli moto nyoso atia molimo na kati na ye. Metango yo komi. Oze ya sikoyo ya profitize pona yo akoliba no likambo nini. Yo mutu ye mutu koloba na ye tino mfumu na likambo oyo na yeli yali boye pote yo pe wali pe moto ya molimo moto nyonso oyo tata mokeli akelaka anamo limu ye akosunga yo pote apesa yo makasi oyo ela lokola enseignement yo oyekola pote yo ozwa elonga po mokolo mosusu soko komi na likama ye azane te oke mboka mopaya kuna biloko oyo basalelaka awa eza te to nzinga wana yo nani oyebi yango te mais soki oyekolaki okoyeba ndenge nini yo okoki kosala po te yo nde ozwa elonga bokoki kosolola ata na telefone ayebisi yo tino sala boye sala boye apesi oyo mitindo mais soki yo moko oyekolaka te okosala ndenge nini okomona kaka mpasi ya pamba yango wana awa tolandaka ndenge nini oyo mateya elekaka tolukaka baprofesi te na mokolo ya lelo soki toyika outi ndakotyo nakenda kobondela bozela kaka mfumu abena koprofetize mpona bato nyonso bino bali bato mabe po te bokobima na kati ya losambo bokokoma kaka aliba oyangako donc moto na moto aluka kaka nini bayebisa ye makambo na ye yango wana abeni lisusu attention na biso tozalaka na kati ya losambo po te moto nyonso oyo tata mokeli akelaka ali na molimo eya nde molimo âme esprit eli corps âme esprit moto esalaka losambo mais oyo tomonaka boye eli kaka nzoto atako molimo elobi
yango ekomanifeste nini ekomanifeste na nzoto epuis alakisi biso lisusu eya mabe mingi mwana oyo oboti ozobokola opesi ye bilia aboyi kolia nake pa mosusu akomondi ye bilia yo moboti okozala na esengo okanisi yo moboti okozala na esengo te yango nde mbala ya pe ndenge moko lokola biso tolukaka kaka baprofesi oye awa baprofetize yo oke kuna baprofetize yo oke kuna baprofetize yo ozoluka nini ozose modire yo moko mpo ya nini mpo na confiance na molimo liboso na molimo oyo tata mokili atia epai na yo te wana quelle que soit ma condition spiritualité na yo ekoki koévolue ata moke te ateli biso lisusu totika vagabondage spirituel tozala na conscience ya biso moko totika koyoka kati ngafo baprofetize mpo na ngai ngafo basala boye ngafo basanga boye ngafo basala boye ye akoki soki oyi akosala yo travail te eloko akosala na yo nde asunga yo mpo te obima na kati ya badifficulté oyo eya nango wanango ateli biso lisusu mokolo oyo tosangani mokolo oyo ya lomingo eyali mokolo oyo ya bisi kongo te bakoko na biso te bisi kongo bana mokolo na bango oyo bakosangana eyaki mokolo ya mercredi mais comme tokota na bowumbu na bongamba oyo nani tobimi nani te boyo bazokonza biso bapesa biso mokolo ya bopemi nde mokolo ya lomingo oyo moto nyonso apemaka mikolo mosusu wana oyo yali mokolo oyo tokende kolukaka ya bozwi epai ya bisi kongo yaka mokolo ya mercredi mais comme toape na baposa basusu bakendeki misala basusu bakendeki kotekaka yango na mokolo ya mercredi tolekisaka yango pamba te na pokwa tokutelaka awa à partir de 17h. Et pas les musulmans, bango bazwa mokolo ya vendredi. Bango basangaka bango mokolo ya vendredi, mais yango empêcher que bango te. Voilà po mokolo ya lomingo yaka mokolo oyo. Mokolo moko ya universel oyo bapesa biso mpona kopema. Comme tozopema toke misala te tosala siko nini ata mokolo ya bopemi oyo tosanganaka tosala nini tokende kobondela tokumisa tata mokeli oyo akela biso bamosusu mpe baponaka mpe kaka mpe mokolo ya lomingo oyo basalaka te mpona kobongisa makambo ya bafamille yango wana ayebi biso fo toyebaka kososolaka toyebaka kosala badistinction na kodifferencie ke tosalaka basangisa te fo tomiyeba mpo na kati ya boyebi wana ni ndenge wana tokozwa baelonga ni ndenge wana tokokende liboso yo ozobokola mwana me mwana azotosa yo te azominimize yo azonie yo ndenge nini mwana wana akoki kokende nde liboso mwana akoki kokende liboso te mpo moto na moto tata mokeli atia bilembo okati na ye bilembo oyo akoki kobikisama me yo bilembo oyo tata mokeli apesa yo olingi na yo kosalela yango te olingi kaka okendeke pa baninga basalisa ngai me oyo tata mokeli atia ekati na ye ntango nini yo okoki kosalela yango yango wana mfumu azoteya biso toyeba ti okati na biso
yana bilembo tata mokeli atia okati na biso toali composé na corps âme na esprit ntango tobondelaka eya nde âme moto ebondelaka lelo okoki koya bosangani elongo bobondeli ntango okende kosonga ndako okoki kozwa ndoto membre ya famille na yo mpe koko ya famille na yo anga monaki interne na ndoto na nga ayakaki aya kosunga ngai aya kosala nga boye mpo te na ntango wana baaki na makasi te mai ntango bosangani na baninga bango bazwi makasi basali nini bayi kosala mosala donc balakisi yo kaka ndenge nini ya kosalela koseniyeke te koseminimizeke te molimo eya na balimite te il faut tomiyebela mpo awa biso eyali nde kelasi toyakaka awa mpo toyekola so outi ndako na yo oti makolo awa quelque soit mpasi oya na yo ozoya nini ozoya mpo na koyekola mpo te oyeba komisunga na kosunga moninga na mokuse oyo tata mfumu ayebisi yo tata na mama boyelimisa biso Yo tonzi. Balanga tukwa mane. Beba kandi bale, meno bebe nage ni bala. Beba kandi bale, meno bebe ni bala. Ekalu beba kandi bale, memi kelu nage ni bala. Beba kandi bale, meno bebe ni bala. Ekalu beba kandi bale, memi timu nage ni bala. Beba kandi bale, meno bebe ni bala. Ekasbelu. Katuko saka ni mpeveze tukaluhire ya. Bobu tinyenya mpeveze ni luko saka. Bobu saka katuko washikirla kwa bisari. Mpeva ku ko saka fu saka nsoni. Toko bangi beni ntete myama nsoni. Mene igala mebeni. Kaka na kanisa chikafuta ati mabako ndombele lusaluso kwe ngwala. Moneti ndonga inakutanda ta antu yedema. Saki simai nakutanda ta agembo pele kwa antu. Kwa tata agembo kwa mama antu. Kaisa biza ntwike alege moko makushire buyandika nangona kakutula ntu kakutula gembo bakutema yandi bukashimba ngepe shimiri lunanguni lushira ntu pele ko lushira gembo ale yandi wele kwa ngelindi nzila kabunako boko kukatabirisa abo muntete mbende basa abo niyo kanga tugo nikufatika muntu katubabana na muntu ko bagirikiri mwahume ukwetula na mbende kana Gosa wumi nato ko tula gani buguma sebicha ntela ko tukwika wene kabunako nyawo bakisa ka bali nduku bakisa ka kudinga kandi bakuyirikira kamyamya nsoni o me mfumu ya bakasinga malu myamya se bataba yirika sene mayela kalutambo la kana tsimacho buvulu bakati menu mfumu bakuyirikira byamya nsoni bo bachi yumba chizoba kwa bakutaza abakani chimachi mushiko lumuji mfumu buchikatuka shiringe kaka kutaza abana balambi laka nabashirikira myamya nsoni nabakombela nsungula kwa mama nabakombela nzo kufuta abazaba bungu bya nsoni yirike obone nani obantu ka basala kange kwa sala sekani chimako lumbu mo chimuka bonge bone nako butata buta bala baku bombe bona ko balunga sabisa ha musa forme bala ba kana bo baka kwa bona monga teka bela kula kwela bagala na mvanungunuko nsika mbagila bona moninga baka tu bona ko le tula ko beno ko à l'étranger kana na possibilité je tela mutu ko jukulu sare la ko no boloka samu 4 mutu foti baka na lu za nu baka ti moyen menako za foti banalo tele ni baka na moyen alu mutambo diabu dia we bonga kuzi mwatu ntidi bana bata cuisinier kisi ka lamba yani monu ko salaire ko namba sale tu ka baka salu sina ka zibandi tomo lamba budia ndaba dia kuna kun sobela to ko dila budia deja bumuza batika zeba lamba ko jeto ko be biadi ka talati ngabana zebi lamba no ka tatala nansunga bitatu kan bebe ka bitome lamba abo ta lamba cuisinier ko ta lamba ngabeni talata ko tati mutu bon bokata sala ngeben pen talata ko tari wakalo mulo zaba musongele kani ga sile kani sile sere piede ba sile kayo ngenu fu
Metalanda mfumu ni wobaka na lu za kako beto tumana mfumu ni wojinga ka moko saka ngozi baka be yirik aba ko sela pozo be ko zaba kuma lambi ribi ya msu kutasa ngata mona kwa chiku papara ne jataja kuna kubiyogele bya msu ne karitsima kota kwa zaba bonza bumbe tam kiyo kaganda kudira ekambe ko mona abagari moye banke ma yinta barro ma papa lamba ko mata tataka kuize lamle kusamble mata bibe gabre rashidi kuibi kaganga chika umana ngati nkeni kabonga yani ama muntu mo mingi fa baluri babo buna futi bana ma yela baka ikenge mpevenix experience ya ntiria mimi watu na manati ntembeze nako padisi bambwenya mama yizire ko mahakalu mutum bitalo musamba kaka samaru na mama ukata samnikira kata kele bo eka niristani ko reva mitelikani name betu tusambila ka moko batu ko mokeke ko name na mikoto kawe nduje katutu asa tusa tari wewe matu ya matu sila ke mungana matu wewe ambungana ngenga matu yako mbunga mana mana tatara ya nduka tatu mojangala beno bonzebi kachika sirika pila yego ikena bantu beko muna bitezo bina boka babulo ba kile kasema mama mati maize chuko okoma ba tenda tukotelo kama mokati ipatikiri mutu mimi ni muteli mu bunzunzi mimi yoka mutafuta tukila muntu kai bomta mazonda yande kabela woko bete bolo ka to belega kapte kota mokati myandu mune mnanzo mune kabela ka to kota mimi yoka mutafuta duka kani yebu uzoro tela butuzonzele mpeve muntu utamutala majambo menanzi afase cyo muntu wena bija kange lamba kwa yandi dije ambo meli lamba lumuchindo mbaba kana musongera la kaboba lambi na bobonga mije yibuse bobonga mate bebuwe kwa seba saba sazeva lambi metamana lumutaka mtaka ni bonga mate seba somba kazaba kaboka lambi la bumuzi numuzorotero ko meno malanda ibunu monaka na sa forme bandu ajubuka mumpevi etalanda tanta kati meristani ko rivan kan nakubaki sawa jubuka mumpevi bumumpevi naku kuzabila ka yama yelako mtsangu tu baba bwingi mu bunzunzi ni boba longisa basila forme muntu c'est-à-dire longisa batako longisa ka batu sila se défendre ka bo yiri klame amanso zonso ka batako zonso antu batela kati c'est un bon technicien ako ka longo kala na musa forme est-ce que bo mayela mo mena ni ko bonga ntongo so mena ka tora ndambu ntongo ya meno uzele tula munga ngatwa bana mayela abobu ni ko zonze ngeni nchimo ko se donc mimi lombolo zaba ni zaba ko zaba choni boba shila ka choni boba yirikila ka choni boba bobo chako choni boba bobo to samba tsaba taka chimulu sambu chuyoka ngolo ni mandungi ka ko beto bunzonzi bana luzaba mafuta na mamba buvuka samo kabanaba kabanaka kabunde nisa bunetse kama mone kanzi mafuta na mamba mavukani tuje mafuta na mamba nsiri so mafuta na mamba mumbwata vuka yobela alinga ulubonga mafuta shiri bongele mamba shiri mafuta mwa mamba sana bonga mafuta mabazulu uyobela tsarani mamba kutama yobela ko lose kange ni bogasa bakutere muvukasa mafuta mona mamba teleka futi bya teleka betumobila bobitumobila kutaza ba mamba kagemena ku mafuta kagemena kanga kuseba kuti teleka bateleka mebota kulonga ngati wazaba kabule misala la formule yawo wosari kumatu badukshi kuro mumuti ambe bokasunga mane bokalwengele bokayele bobele kabunako ambe betonso ntimineto bange bulomo na lusaba luna kubaka ku matu kanit kabineshi kwasi batimaka za matu ziza ntama zawo zamabulu akuro ibaka mu kura ibamu na mishiminda wowa sachuwa yela tubu waba kura buyikwenda boka sabu minami kanga bulomo na luzabu kabino kore na kakutaza bako bulinda shila luzabu ni loba tula mundundi zetu sambila ni boko ni na lembo ni batata na mama katuza nuko ijaba kani bo butukiri mtotumya bandondi butukiri mukongo mpeve nani
lusambulu lwaka zenu sambulu muyandi lwena kata dinga lo mayela ma jiwuru lalo ngati wendi kuma ntwala buna mbikululu mulemvweni nyakaka bebe iwafisa nsoni nafisa bwani ni yauyo liko kumuishi ki mpasi mpevu ya mali bobe na mpevu yangu loka sadaka yo malu vimba vimba obutseleka ndi matiza malu vimba be kumpe be na mpevu yangu kan gurumete ka samako mbi matuka bobe amempe yena yo kuivurwa yo matuka yo na tu peux mettre ça ça tu peux mettre c'est peut-être la montre hein? Ah, ok. Ça tu peux mettre yo kuivurwa yo mo santu betuka batata na bamama takaleno ka magambo taba mumpevu mubungura nti lusantu lwetu jimbakana luta jimbakana chikulu chetu jimbakana titajimbakana katutazala beto tureni salutata nsoni kule yalo l'État alors que l'État limite zenana l'État ça mempeve ministre de la spiritualité pour le Congo. Bon, quand Beno, tu me préviens, tu dois savoir que ça prévenir ou prévoir que ministère, tu me préviens. Quand mon préviens le foutu, sans ce qu'il a. Nous sommes tous qu'on ne va pas banner nous quoi contre nous. Nous sommes la grâce de Dieu. Mais bah où va l'homme na vite ne bien bien. Bon na be quand même bon. Amine bene be. Bon le bon ministre pour ni bene le ka bonga. Saluteno elilombe liluve kuna kwe bawo ka beto ntango saka bataka na luve ni busabusa tokatasa lubuti beto bangunza ni wanta tamu zulu ntawata ntam pasi tumona tala sata muni za jingi tuvutu tomo mona mubungransi bubele mazono lu yalu ebuka benetaka ba usambila kwa bakwe sambili kaba saka u politique ko donc beto ka to sa politique ni beto ka to ko nona to ko tala sane ba uta babika be sambili wow utubana mesamu to eloko na to sambila beto pe mazono mboka bele banzila kanu yalo ba ko na ko yeko na beto ko dike no kwa ka beto to le futu ko to kuna ko ba ka to na ministère bunge sambili ndele tamburila politique anze kama mustachio ya bao bon même côté mustachio ya bao bao chimpe chocho kabasa akacha jere bonge waka double kwe bao ni batatu mamba kutala chawa sagalana ni malala beka kulanda mungu ka baka neza kimpe bao diata kuchukuba diata bakutekelele Talaka kangamane jambwe ya mpeve. Talaka kangamane jambwe ya mpeve. Talaka kangamane jambwe ya nanga. Talaka kangamane jambwe ya mpeve. Talaka kangamane jambwe ya mananga. Talaka kangamane jambwe ya mpeve. Talaka kangamane jambwe. Ekaskulu. Wa mfumu alakisi biso ti. Lelo olingi tata to mama olingi ko mema saki ya sino. Okoloba epa ndeko note no. Yako bakisanga yakuto yako sunganga ya wana tia saka simo na mutu to na mapeka yo soba tiyo saka simo na mutu to na mapeka o yako sunga na usaya nini akokende na ye yo makomzo saya nini okolanda nzela yangwana ye alebiti ye alingaka te makambo ba profesi wana ye alingi moto nyonso oyo akoya esika na ye pote moto mwindo ali na molimo abota na molimo abota makanda na badona ye me ayebaka ndenge nini yako salela yango te donc soko yi epai na ye ye akosunga yo pote badona oyo yeba kosalelaka te yo moko me biso sikoyo tosali nini te komi kotisa lisusu motu epai na bango biso ta makasi na kimpevu ta makasi na spiritualité bango basimba biloko bango oyo bakonzaka wana me yo soko okokota kota bango kuna okosala nini okotinyata bango bango est ce que bango bakonzima oyo nyata bango bakonzima pe te bango bakosala nini bakose retourner contre yo
biso topesi yo poste oyo osakana kaka boye biso toyaka epai na yo yo kosala lisusu oyokota susu na kati ya politike ale biso makambo na biso oyo tozolinga kobongisa tozobongisa lisusu te tozokonza lisusu te mpo na yo donc tozala mayele tozala angele tozala na bososoli mpo te ere oyo biso tokomi eya ntango moko oyo moto na moto oyo ali ngunza soki alobi ngunza ya nde poso mwindo tozala na bososoli mpo tokende liboso mpo tozwa elonga mpo te tobosanaka nzela ya bakoko na biso awa tozongi na carrefour mpo na kolanda nzela ya bakoko na biso eya na pete te mpo te mabe esi ekoti toati lisusu na bobangi ya tata mokeli te oyo bakoma konza mboka na bango na mabe na ndenge na bango me kozongisa moto na nzela oyo elongo bani akima mabe asalela nde bolamu ya na pete te ya mpe na mokolo moko mpe te tozala nini tozala na mayele tozala na connaissance tozala na bastratégie mpo te bango na biso tosala nini toboya mabe tolanda nini nzela moko batala maa bolimbisa biso matondo banlongo tukuwa mane Geta bulemvo na nzela talanda wuma yena Geta muntu tichuvutuka mbandu ya bakulu bubele kongo nanto otela babele taka batbika batela Angola la République démocratique du Congo, la République du Congo, il faut que la République du Gabon. Mais tu m'as dit que tu as dit landa wuma wo babwingi tutaga yayana katutaga bakulako mwana ubutukiri bo utamona wa bebe utako essence utamona mwana mora chini boka ubaka tsatoka bakwa zimbaka nati yani pe butaka kuji butakula kakula mugana luve kakula yani pe kasabuna babunso Congranto hotela karufuta suki na wa berita kati la Angola RDC yoko utoka la République bazozele semak hein donc Congranto hotela mpeli dikurir makanda makaka pe nkota matakuzi ngote boto utubaka mukanda tata na mama babuchiri balabo babuti bakento na babagala wabagala wele kota mukanda dia kaka wele butaku na neti bal nkento na beto na babele mataka mukama nsoma mana baka tarakanda mukama futukuji kota salaka ko sare tala njene pe wujita njene wujishika tala muntu furi wujishika muntu bongo kata yani pe samu bo mukandaria yandi bene pe luele le senda kona bungu kento una kwela le wa kwela bolo le kwela lushiriki kiyenga abima biduka yina ni alliance yabasaka musati tushiri élargir kanda famille kanda la mukiri yandi wa mkento pe bakala kujikumu kwela buntala msami bele bana mkento na bakala na bala kwa msamu futulu bakala bene bon mkento na bakala na bala balu buti tabongala kwa wa makana malama baka meta tabongala kwa ngati tatu mo wisana me bala batanu buti bene bole bene luka kwa nsambwara beka bene ba set katala mwana wa mkento wele kwela kalushira bene ba set luka bene ba 8 mboka mana kwe buta kuna nombre yikama bon mwana wa bagala wele kwela kento ko kanatao yiko kanatao tali nombre futulu yikama yibuka manu futu buta kanda de kada di donc sama mana bakalu futa ba bene ba set e bata ko buti pe kanda ni kamare ta ko yikame de kada dinine Congranto tele beto talam pasta mana boko ko tula futa Congo avec ka bakiri mambo o bango ba Congo non. Dès lors que battait la République du Congo, nous baku Evo, nous baku Beto, nous baku bati kuma tuku fondo ku Pointe Noire. Beto baban soni toka bishi Congo. Kata mana zonzela origine batati Congori egaria tuka egara batikina. Bodi batikira bungu bobe kuna Beto kuna kaboy kakoko bakuma ko kompa ile tuki. Mboka zonzela be histoire ina ya ba uya nkaka za usina kuna kubatuka kabu Beto tuzi vukana bungu tsima twa kukatira kongra Beto mpasi tamu enfin makongo kwa mampasi tama mwisa titantu titakota seba tazonda yeka tribalisme alors que vous vukane boka vota vous zondela tribalisme ko pourquoi va la langue nationale
ba bongole mangala bungu baka origine mbadube kuku to vulu bana chonza kinima ngala ba bongole munu kutuba kikongo ya leta batuka kule sud to bela na chonza ki munu kutuba basiri mazumo monga tibulu longa bena wanselele movuto sarlati tantu mubomita babaka zonza yandi mwatu wena mulwangu wena tibomita baka wachuko wizizonza talali lingala langue nationale yandi ni wisana loka wisana ngebe bosala longo lo tibomita bachompe longo kelecho ngewenge mulwangu wena loteti muvili wele kwela mumboshi bunu balo vutuba anta chumboshi mbo zabatu angebe tachi lwangu mbo zabatu bungu bala balubuta masuma wole bafutima zaba kandiri lambukiri beto kana kato ashila ngolo wa mukongo menu kamba na mosi bana bete katubaka akambe kataru mosi tutatunge ambe nzo mosi tutabe amba kati tantu ko tifutu kotele ngawele ukwela chibushi chako ngele ukwela nkashako akandira ka kokwela nipatse ka bobena kabulo kanzo mosi ni micheno loka kanga milubela moki ntwari gantu talo batula yutaba obusha tribalisme tata wa yirika klan ekuna butukula na kubutukula ka vukana tofoti vukana ebutu vukana wisana tofoti wisana tangu saka ulu butukuri nguru moshi tata no moshi mbona mbuma kawo kwa butukire kuneke wisana lota wisana tangu saka njiku kwalo kampele wisana na njiku na ula butuka kani jinsa wisana kuboti tata mpungu wisana wakatulomba na wasaluka ko satana beto wan selu guma mo shukwata dukila gambo kota ga ambe lumuchi merisati tubutukiri beto batanu wakaka bakire bourse kule États-Unis wakaka ku Canada kule Italie kinchi kule Afrique du Sud pele ku kakugaba wakaka gaka kasir kale mo na 15 ans kuna 20 ans kaka kuna kanda de fuir kali fuir yako numi kele longa kuna numi kele zaba kuna tango saka zuru nika salafu toria zabiko wa ile buta bala kuna bekata taka niko kata tukakala na bala bana le jofutu vakana beno baba nsoni kandiri ila manini mayele loka tomba ka boloka jatsila bungu ndamu na ndamu lole longo kele kata kancha mataka ti racine base ka ifota ya kwabuka bungu ti lukar samu ki yengi ni mwanje wangu ni racine principale nyo isati ni sakwate ko bala na mundelo wa ile buta be bakala ko katalange muna mwanje muna kota kujwa kota bungu menga mokatira muchimu chaba zo bozo ni tufandikisa ta muchiwa wo batele mayaka menandi ntulumpamba tenda cha mpembeka lweti epoka bateta benu kwa bajubo kata benu kwa bacha lusansu le tuka tubikandi kai kula tukwe kuli donc lumbu tsauti tribalisme polémique anti o momboshi o mubembe o kanani ku kongra beteka biteta futu sa existe ko butukula kwate ile butukiri muna nisa kwacho yanu kukinzenza kule kacho kumaka butuka tapeka butukula witunga ko beto ni cheno kwa mene che beto katara beto mi cheno meko mini yao ngebe wishiru katara beto e butu chatila usoba nche soba yatu tala kuluku moso tata ngebe tina kuluku moso ko tula kwa tara kwa tina malu makuma mole bungu bune kuna malu mole chini naka wisana ka wisana nibo kento na bagala toluna menga ma mosiko kalu bakra education yi ni mosiko le sanso mosika benonzo mosi la yide la butabala tabi wisana tasana bengolo miani sam milonga ka bantu baki mpv nga muta ki mpv le zolo ku wisa ki ntwali kwa kalonga kasa ka tantu nsango bataka mebu nsiri bu le chef de l'état otatuma ka tarabeto kanana mbela ko nuka ile kwa samya mi bi kanimbela ko bongo mfumina me lomba ko tata mpongo katola misamu mina miami bi katuma upote bungu be janu mfumu ya beto baba nsoni katula mio kama na beto wanso bungu katuma kwa kansoni batele le Congo nyani ta ya tuma meni bakwa ti zobanzela me yani wa me wena me wa yani je ni yani fo de sa meka no futandi bati zoba nsangu bakwa yirigi kina école établissement beba bala beba longo kaka centre de formation ngati buzoba katuka betalanda ni yanu fo kwa zuburi zinzila akani tabana malongi malusambulu mama bagane nati mfatu basambile ka kumakana basambile mpatakani mama bagane ne espace ine ke batungira nzo ngati baka malongo na basambila metalanda yani fo tina zubula bungu yani mfumu akani meka ni lendako kangana kana vuka na kubabu logo la teme patanga tele kamenjira ya yange luvelo nani memeka na futu bela yandi ko bungu na mana mbela samina ka yirika miko memeka nani na futu ko kota kuna ko yandi sito sari na yandi mena mana ko kota ko no yandi conseiller ni ko eba
mimi katano bakula ni mutimpefe mulu santi menja ko me mu te suguri kamena manoko kota kuna kanta futu mulo ko mpata kanta ko mulanje tu patakane utalanda mtsangu batakati mulu mutawuti mebunje tisambiri bangoza batata fota banda ba député tota kota kuna kamenta asambila zero futu ba député nsole le siyeko nsole le ko bon même nous ba député buto dinga tanwana na député kaka yandi dinga pekezi kansera tisambiri Tanto ni ça, elle pose ni ça mbele. Ndene mipata. Mais maintenant il faut tibat député ya bantu baba nsoni. Ninsi député ka kuza mebu unje ko. Député yeko ko menzona sambila. Bwana ni mu bwana ta sambila. Kana muzonzela ti député ko kamisa mita ko mu tala nzile ka sola ti député ya yande tele kwa mutile ki injile ngina. Dati levo. Ndeko ko weko ta ko ngeko nanda jimbu cha ki député ko. Metela ni mu tela. Député n'embega mana kuiza mimi na nembe tela ni mu tela myo belu shingula yandu kwa lo nani ka kachecho kichakatama tomba bunguni mbe tamo mwina mpashi beto butazo na mitula longa mitayire ka pimeka ndanguza kaka mfumu yoyo politicien yo tembe kiri muntu ka salo o mena lumba ka mbongo ko bete busa ka ko tula ko diri mbongo yandu wele kana compte rendu abuko tula ko na guyiringe mpirikisi bako ko sabla ka moma kerika ko chimuna ba ku chimuna mfimbo bobozo kaba tabeta mula kuna batakutula mpeni myo batakuzi mona wabu seleka yandi ni boka sarilaka ni wonta mana tuchimukina ni wonta mana tuchimukina politique wo kwa yena mukatira politique mpeto na bungu tutwari saka ni politique ta seno politique kata zabeno yasa nyana teleti muntu ni muntu kuza me bwana ni bwana ala mouvance présidentielle. Le chef de l'État a pris ça comme une autre assemblée, puis le assemblée, même on connaît notre assemblée. Oui, pour l'opposition, assemblée un peu tout, assemblée. On était comme fumé comme chimina, mais bantu ka benane ça. Ka poste zé noir. Donc, bungu bam fumu lumuti, baje mona baje katuka ka ko jingana. Ba mena mana kanga mako akuni. Yo kuiza ko tatu ko kana yandi biri baka. Katu fita wisa na ko yana me. Mimi no mutu bantu baba, nsoni, mimi nikutele mitatalange. Est-ce que l'Arda donc tu sambiri ka baka na parti priko tu sambiri mo nako kotom parti politique ko shira tu sambiri ko ba wogo mu parti ineke ka bana diambu tsina ka ku tsina bungu parti na parti ka ba wisana ka ba faso tu baba bulaka bal équipe ka diable noir wishiri ko ni ta dila mfutunga tie baki ba wogo mu kara mbaka tu kuza konge ba mu kara wishiri wo mu bate na ku diable noir kara mukara wiziri wa salamati watana mpe wiziri wa salamati nina Metalanda tani tu fonekisa bawu nono na bata nono na kabizu ngoyi kangolo ntanku ba boboy ega bale mara to kutanga una ga utu kinambe ngolo kanga batera buti indi no goto mo sa entraînement zandi wona ngangu zandi ikasa ni yandi baka mertalana bungu babalo tabi mo su fasi baka atam o coupiene quelque chose tabi mo su ka baka coupe ka wana ko babolo so mpeka ibaka ko bantu bole donc tangu tata tisambiri bitini banandi limite jibaka nansi muntu abantu baba nsuni mchaba tatu bisalo beko tisambiri kenda ka sala beko bitini beko tisambiri chamakirika kenda ka kotabe kubuka kwa mana kota kwa kuna uombele mbako kwa bamu lutumunu la tima alors que tisambiri mu lutumula mpeja ndongo kwa baka mimi ntuma mpeja ndongo ni mina kwa kadendi salila tisambiri kenda ka ba influence ko muntu wati nsuniko bunga no tisuni limite kena banga wana mpeja mpungufu tulikuwa tamla yandu we limite na ukasunga mpanandi nani basolele una yalenza yayo Oze una yalenza Tampase ya lubwe mili Kaluzeiko bananye malokorere Kazo mangu za toto wa usuka seze suka Goza kaluzeiko bila pase ya lubwe mili Kaluzeiko
tata onge mama o suka mikembo myazaya ikaminandaluko suka misuka na munza ekasukulu batata na mama bolimbisa biso awa mfumu awuti susu kososola biso awa ntango tozolobela Congo eyali congolien tootela avec un grand cas mais totela lisusu te congolien tootela na lisese wana oyo ntango akala wana oyo ya korassemble Angola, RDC na Congo Brazzaville ntango tozokende liboso congolien tootela mpe ezokola bamboka mosusu mpe ezokota na kati oyo tozoloba na l'AEF l'Afrique centrale eyali azwi lisusu lisese lokola ya mwasi na mobali bavandi bango mibale na kati ya ndako bakosuka bango mibale te bakobota bana ntango bakobota bana so baboti bana mitano bana wana bakosala nini bakokola bana wana bakosala nini eyala mwasi to mobali bakoluka babala ntango bana wana bakobala bakotika se tu tete basambo na kati ya ndako mpo oyo ya mwasi to ya mobali akobala nombre esali nini ebakisami lisusu ntango bana bakobala bakosala nini bakobota ntango bakobota famille ekosala nini famille ekokola famille ekokoma monene famille ekosala nini eselargir eya lokola mboka na biso tokoki koloba te ti ngunza yali kaka ya bakongo te biso nyonso toali bana mboka yango wana batiaka banzinga mpo te toyokana mpo oyo bai na zone nord bayoka mingi lingala oyo bazali na zone sud bayoka mingi kikongo ya leta wana mpo boyokani ezala bolamu alliance ezala consolide yango wana basa banzinga wana mpo tosala nini mpo toyokana mpo te tata mokeli alingi na ye tribalisme te oyo balobi mobondeli alaka mpo ya moto nyonso yango wana batia banzinga wana mpo te toyokanaka malamu atako lelo tokei mboka bapaya ntango tokende mboka bapaya wana atako tosali 20 ans 30 ans atako toboti bana kuna moko tokozonga na mboka na biso ifo ela eloko moko ekosangisa biso nde makila wana biso wana esangisa biso toloba te nini liloba moko mpo te bana oyo boti kuna atako bayeba mindele ntango bakozonga na afrika awa mpo bazala nini na kati ya racine na bango mpo bayeba nini bayeba culture na bango bayeba nini bayeba esika bango bauta bayeba baorigine na bango mpo bokabwani ezala te oyo balobi mobondeli alaka ya moto moko te lifumu alobi boye ye oyo bazoloba oyo bangunza bapose badebitation oyo balobi vrai ngunza oyo abondelaka ya bosolo akoki kokende na kati ya debitation wana te mpo te soki akende na kati ya akovanda debite akotika mabondeli na ye akosalela oyo ya bango kuna oyo balobi ngunza moto ya mabondeli asalelaka tata mokele na bosolo akoki komema nde mateya epai ya bato akoki komema nde lisungi oyo ya mouvement soki aye epai na ye ye akoyamba oyo ya opposition
soki aye mpe na ye ye akoyamba me akoyamba ngo na ndenge nini na makambo oyo etaleli ye moko etaleli nzoto na ye soki alobi tina yo kuna ozosala kende kuna oforce kaka wali mpo na politike te akoyebi so clairement que non yo osalemi mpo na politike te yo osalemi mpo na boye mais soki osali motu makasi na ye fo politique oyo okokutana na yo kuna etalaka moko l'essentiel que un homme averti en vaut deux oyo balobi moto ya mabondeli abondelaka mpo na moto nyonso abondelaka mpo na mboka abondelaka mpo na mokili nyonso mpo te mabongisi oyo ya tata mokili oyo akela mokili esala nini ekokisama azwi lisusu lusese ya oyo mokonzi oyo azokamba biso ali mwana mboka ali musi Kongo ye ali mokonzi ya bato nyonso ye akokipa wana te ye amokonzi na ye ali mokonzi ye soki ali mabe na ye akolakisa ye kaka nde awa basala boye te to akobondela tata mokeli alongola yo mabe wana atia oyo ya bolamu na kati na ye parce que yana adage elobaka le cœur d'un roi est entre les mains de l'Éternel. Motema oya moto oya akonzaka mboka ya na maboko ya tata mokili. Donc soki bobondi mpo na ye akobe mabe wana akolongola yango akotia ya bolamu. So bale uti kuna il faut que bana bayekola ye tata soki bobondi mpo na ye tata mokili ati oya malamu na kati na ye osala nini te kuna faut tosala boye kuna bokosala boye mboka sa esala nini ekozobonga ezokende liboso mpo na nini mpo te bato oyo bali na kati ya spiritualité bazosala nini bazobondela mpo na boyo bana liboso bazobondela mpo na mboka bazobondela mpo na mokili nyonso yango wana atako mabe elinga okoma mabe kosala nini mabe wana kolongwa kozotransforme na bolamu na mokuse oyo fumu ateyi biso yande tosenracine na culture na biso tobwaka culture na biso te po culture na biso eyali base ya nyonso mpo na kati na biso mpo tozala bato ya malamu ataka matama makonimisa biso o mabikula balongo malungane filisa balongo mutulwengese o mabikula balongo malungane filisa balongo mutulwengese o kitala Kani wabongele utalila mabanga makoso moto solo babu ifina manemo na manza ya Kongo o kitala kani wabongele utalila mabanga makoso moto solo babu ifina manemo na manza ya Kongo o mabikula kipavita malungane na manza ya Kongo kipa vita mutulwengese Munabanza ya Kongo o mapigula kimbangu malungane Munabanza ya Kongo filisa kimbangu mutulwengese Munabanza ya Kongo o kitala Kani babongele utalila mabanga makoso moto Solulu babu ifina mane Munabanza ya Kongo Mubitu wabukafofele Munabanza ya Kongo Mabyala manganga bukafofele Munabanza ya Kongo Oh kitala Kani babongele utalila mabanga makoso moto Solulu babu ifina mane Munabanza ya Kongo Ekasukulu Balongo tukuba manenge. Keta Aika. Burito mo kon silan le vovola du taba. Lokola sa boni bote. Lemwe. Bungu kangu bantu wachifuka bungu la kondo kwa Zaba mon peuple pleure par manque de connaissance. Tabenda luzaba. Nduma mame ta kutulonga mvula voka zenandi. Boba yoka yake previta yandi buna bambonga bongo nda bando samunanga.
neva inandi munantango bayoga yakimpavita yani tatulonga lumbu chabuti yani ukatero tufuti bana luzabo tufuti bana ngamba mboka tata bungu mutu jamfutu mutu ba mutu sabantu kakuzeba kutamba kulaka ni tima ko ani sitasi samuta ko yinde na kutawa zaba sake na kunkutwe na kube mukatron kutukuta zaba tawuli nuko chimuka utamona kwa mkutwe nako kancho muntu sida laba kale kasida ndo sanga sida tota ba untomba ta ko ya tombe bisa bakila koko kwangi ningo kama munamphasiza jini mungu tukuri bakutazaba kuna boberle nanguswa nkuba tabe bakuwonde bakatabo yoke pataba kuyokela kazaba nkutu ntsakuma yi tukiri unibonga ngati mna munkweli mama so munizabela yama yela manukwe zonzele ngati na yoka lusambu nupeni bo muntu amubika bakwandu omubi kaka takutula kwenge mutela bobote ibu jati lake ibu belaka ngati sunga makwaka so abakaba sabu bikondo kwa zaba ebuka tamana boku ntasani bwako mwana kintu gogo tata kani mama kani muntu kani musanse boka tata njenu balabana ngati ni bakala bekungani nkama kange tela mo bateri nginganguza na kumpate mina kumaize tuko anti matoko kunanzo mushiri mukatranzo tota tutu katuma mu yenu kosa la kote ko mekulu kolo nuko karisa tapam ka mwana makoti ka première de la classe umuntu angaza ka muntu kanu kumu sungika nsaka cha kwene mwendo buna kange mo bakiri musungikiri ntasunga mati pele ko mazi zata sambilaka tapam ka jubukiri mumi kayulu nano chikasar sabad bungu suchenkana ntakiri kwene mwendo buna nsunga kipindi tanga wanangangule nisungika kamitaku talako sabatati muntu ambika wenako ko nsambuka kayirika ka ubaka wa mu bungu butamu turla ngangu jikufise nani ntona zike mwene tena seko ngati na baka solution kacho buna nuka tafutu ko yika mpasi za shingi kawo na mayela mutetse kanu kushila ndo jachi lebo peleko anchankarle nita wo menonzele ma 20 million now tenda batika kar pele ko kwa tere do kuchini ko kutula kwa tere ya matu yala kwa fi pele kwa yala menizile kan ko kutula boka zaba salu kafuta ba chumpumbulu kafuta ko yiri ka una ko bungu patano wake kata ko baki kama na tanta mana tazaba chichi mataka katika mu yani nchita yambi ni sarsalo kwa mu sarsamu kimpeve ngatika toma tunti sambili chiko jachi ko nyano tete sambili ka baka na parti briko o yani kana mwana niko me balabani me bashi balabani kuna ti sambili mwana ni mwana mubwana buna bulende la ni buna shina tunti sambili lizolo changu beta bana na mbongi takala mumbandu ya bakulu bunga kurako bakalu luswaso no pasi muntu kwa lizolo bantu kata bantu lemvweno batata na mama mutu samle babuyingi talaka tibela ko titizoko mpasa mpamba ka tutamona tatasaka ni sima ko tabini ko tutula musambila jangu na katakara ni bokwa zoze kwa chocho kwa tijaka musab mama kimpa vita baizi mwanga sa Kongo dan totela mbanza Kongo puissance lu mwanga ni tezamba ka lu sansu la mana mwanga na katusira bantu nibutuka bani butuka sa mutu gumuka kani tata tugana ngoleze tu sansu tu la futu kala ba ba tu nete malonga ba lu sansu la ulo nawo culture awe nawo ya beti bene peka yi jimba kanandi mwini ba muyokela la vita kanga ushinwa nampa musamuka mpele ba muzengele mutu muri bungura lu sansu la yani bendo kata jingala kala bungu tata we kamu na makanda ma kanda nangango ngango ka beno ka lujala ndi betu ka tifuti yana kamusama mfunsamu tala kongran to tala avec ka bamwanga sa bubu kongran to tala dikuriri ha tata machuana tata kimbango kabira zonzela kaka Kongo ko ndomi biri zonzela kabira zonzela mushikongo meme mushikongo yakimpa vita wazonzela mukumbu ya Kongo ha kamfumu kimbango mfuma chua biri zonzela ndombi babinguri mama wa ndombi yo batere ndombi ni bako kule les États-Unis bungu bisi Kongo babongela bonete kule les États-Unis kule les Antilles mu mankama kulu chiku Cuba baguri mana kwa mwanga sa babeno Kongo ka tazondela regaka amba bayende kunek ndombi zo yende kunen kusatuka beno mana bongo kwa beno lushirika seko bago bana bagumukini changu biri jinga mpaka
kabu mun man na tamlo baban sunu ndo bizaza nsoni bana be kuna pengolo jeba bakiri ba mun ci bete pe kuma to tuka kabatulo selako tata sinsamu kula kula ribele Congo den totela kumbanza Congo deka Congo ku Cuba deka Congo ku les ans nti bungu bele kuna tabataka tia un français d'origine congolaise un français d'origine camerounais kan bona bok kula takula katata futu ba umaga na moshi donc mpeve yo ngolo to futia sila nti sambirika baka na ti tantuko Uzebi bakuri lemba, bakuri kwembali, bakuri nzobi, bakuri kebe, bakuri mwatu. Dans le Sénat, tu vas côté bien, nsoni, tu sens toi, tu es au Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bien, ben, ce numéro sans sous le tout, bien, n'a bungu, tu dois être au Congo. Qu'est-ce que le solo le nandi? Quand je compte mon catalogue, tu bien le solo là. Bagaro solo na mbota kan bika mbigana ko men keto le solo na bagan pe le solo na nzoka ito menako ko tisengangu mukatonzo keto mpv na bagara mpv na nzoka ito menako ambi ne buna nikula tukwe kuri kabe ntuta se tumfana na tinche gatu ele kuna mpisa kuna mazonu conference de presse bele kuna totwa ga na luyalu ko bishish nchi beto tubutiri bala bejita ti non toto patata remeno we bunim pasita ko kalu ya rupe tala ko kata ko tu tala kata ka babitini belta landa e kalu ya rupe kan komba ko no tata tazabene natami samu tazabene bangula mpe mi samu ngati yani pe katomo zaba katusunga bunguna sungi kaka bele ko batu vuka tu lubla batu wana bantu be na mayela ba ko tere mi samu boso tati samu ko kutirime makundu ku tribunal blon de sens kaba sonza kamyo kunaga lukoto ba lutambi ku teriki ya lutambi kiriku teriki chaka sa reconnaître teriki na ta koria ngati batala kam samya ma kundu mungu eko comme mene ba ka juge ou procureur vision pe nani munta tran sami mi anta to moni ani ta fina panana me kana zonzela nyo kuna ko kuna article ko so kuna memu ni baka mambo ta pa fa sebia muntika ta lutambi la ku teriki seko sebi seka sebi ngaka lutambi kiraku teriki ko te tikane neno ku teriki Vous monde ou bien il dans la yirika memu kanda c'est une mimi administrativement kabu bako il dans la yirika memu kanda ono mutu ya sami bitiro aba juge be ko ba programme semble ba ko semble baka lu moni pele nawu ngango za shinpe zile bena nika ba pasteur ka juge na kana ka singa sa ci pasteur ku tribunal ci pasteur kuna nzwani na ku l'église kuna administration ka kalanda article kuna bujikwende la buna conseil kwa kale lukana ande kwa mambo to monetu butumane sa kugeni ma longi jati le budati ngamu salutande kenaka ya samicheno changu tata sabano kwe kabibi bitini to sutu zondre manda mon pisa yo pasine bazo kataba ka koko bageni kwa beto lu santo ta jimba kana lu jimba butu tomo tala wuma wo geneti zimbu takimpeve che wowo zimbu tena chama chukuna mana ka bofata futu cha katulako ni mayela beka ka tombe la mutu mafutu ga sansa tala vwanziri baka wo vwanziri mayela beka la dingla bo sa vwanta la mpata bata tomba baba gani mpata bendi ba zakala tabike no guma wo retata mne bungu bantu bata ku jivugila ka ko beto na beni kanuku kwa kutuna tuvukana même bitalo nga sanaga kambo ko baba yaka bunzo bata kuma ko kan tata wasisa ko teka tutaka na nombongo za beto mbo baka procès batu kumini tudukina ribundu alibako bongla malongo ni yetana beka yetana ali baba mana bagam bongo zombe mana san saka za umpesi jiwiri kwa ale miela meme ke tufukila ko nim pasinde kata ko ye mone bongo mayela mayidikala samukan bongo mpe mbo isala ka tirian kai sala ko mpasine kanda no ka difuka ko encheno mpe ka yi to mako bongo luzeba sisalu santu lweno ko ka beto to mo kengo mo tu futuko mi banguri ngati balombolo zaba bazaba balomolo balubuka balubuka me beto to nansamo ka tawatako kata wasungika ko ni mwendo buna kwa ni yirika buna kwa ni busa kwa ambe lumuti meni ni bana ngure mpe vyangulu nsatuna sasa bantu na bwana bantu melupa kan bwana na bantu nsatuna to molonga ka bantu kaka nana mbuka ko yi longela ka bantu bunga nana mipata ko alo wawo na mipata kamitandu kumu tala chaba taka tu wisana ko wisana bani ana espace za la sembre la kega comme lu ya lungangu zoze nandi teti abampeli bamishoni amem patene lu yalo babaka amem bokazolo yalo elegani luve amboka lubunda chikulu tanti denti balombo sansaka mishoni mbo mwana liberté catholique mbo mwana liberté
kati kurute tikapata mugana liberté ko mubunga kukuntia yandi beni kaba uba nzenza bina bishi bakala chimvama na chitsunu kuntia beno kabeno beno bisinti kalbakana bimvama kalbakana chitsunu mulu sansu lwen tala lubilona nisunga lukuba sungika kani beno bisinti kaltufisa andi nsoni nsiru tatomba moyo mama somna tulugana sungika no salu cha kikulu chetu kabunako akambo changu tata dukisa tufutinga dukisa kaka kunimanzu wako mula tatuteng mula tatuteng butomo talamu sambule za kutupanga nzenza kwa bungu bokasaka ni mtoto mengana woka bana ura kwa sambiri ka beto na beno nga mpira yeko tufutuko yiri kire misam ka tiboshinga ka beto metu tubonga titantu tu shiri tubonga chinchete na chimbanda pe tu shiri ambaka betu kwendela kwa mantwala nika bakalu yaru boka tu bakisile beto na beto ka tutama wisa na kumuri sansu beto ta sarle nongota kalama gamba lemvweno sambila kwa kaka chumfumu cha kaka sambila kwa kaka mipatamia kaka bungu sambila mikayiru la vocation bongele bana mipatamia kuna na vocation kuna na bitimbuku boni botwali sela bantu ni bosungi kila bantu ni beta kutu musampashi tangu za luzabu na kuka limite kwa lwena kama samita tomanete kuna mifuti tula tabunda neno boso bakamba tabunda mpando kwa tubambulandi bandu beto tsiri kumanima tabakuna sami bugun tinu jinga beto na binga bantumwa na binga ba matwebu na binga ba na ribundu na kako na kwa fwana ko ntani busa kwa kwe wakwese te ko fwana bukovole zero kwizela mutoto yirikani yirikao bo beto ntsanji faso ko la beto ntsanji toka ba genero natuma panani nipo toka buna ambe bitini bakabe kwa bakwenda akanchinuko bofaso bu catholique bamana sa papa za batano ayifuile tano kadinga bana mitsena ne kalengo tamu musukwa futiba etamana boba kakani nwana saba kwa nwanshi mima mi bi ka kutaka mata kwenda ni tomate futituma ko bete mpo musansu loto tradition na tela muno putu coutume spiritualité yo biankama kulu tufuchira karsa ana bandu ya original ka tu idia ngata futulanda nzila ya mona ta jubule no mi tima ta luenge no ta yule no mpeve ri bundura mpeve mu mpeve bajatila ka ri bundura mpeve beto ka jatila muki nsuni wena mikairu nimpasi batako kumu mwisi kalongo na mikailu nyani batatula kuma ntwala bungu digilaka ku ndigilaka bungu nkamaka ku nganaka kotu suki na kuporokoto Abu, ya. Mfumu auti kote ya biso lisusu awa alobi Kongo diante otela esi ekoli ya lisusu na ndenge ya Kimpavita atikaka yango te bungu fote fubichua ntango ayakaki na mfumu Kimbangu bango balobelaki Kongo diante otela te me bango balobelaki poso mwindo pote mwana oyo ange oyo aye lelo awa ayi koteya biso lelo awa ane na mvula libwa ntango batumaka ya Kimpavita ye babwakake na mai ayebisi na biso te biso ebongi tozala na koyeba tozala na connaissance tokovanda awa tobondeli tosala ndeni mais soki twa na boyebi te eya mpasi mingi mpo na biso yango wana bomona te mateya ezokende ezosuka te mfumu azoba pe koloba po te tozala na boyebi donc iloko nini oyo mateya na biso ya lelo ekangami mingi na boyebi na connaissance parce que tokoyeba culture na biso te soki tokangami na kati ya connaissance te il faut tozala connaissance po te fumbi chuana fumbi mbango badubaki poso mwindo bamisusu bakenda esclavage bamisusu bana Amérique onti bana Amérique bamisusu bana Europe kuna bamisusu bakenda esclavage bali bamwindo mais culture na biso fo esala nini bango mpe kuna epesaka bali mpe fo bayeba tino tona origine na biso touta quelque part tona histoire na biso toapparaître boye te na Amérique toapparaître boye te na Europe mais eya nde
touta esika moko boye yango mpe tokóma awa pour que kingunza na biso wana mpe esala nini ekola esepanouire epai nyonso poso mwindo azali azwa makasi ba ancêtre na biso wana bazwa makasi mpo yango nde esepanouire mamindele basalaka ndenge nini bango bakuta epai mosusu baye epai na biso bayoso impose bokutala nanu tozwi église catholique tozwi église protestante bango bana besika oyo bapondeleka oyo boye bakambaka mboka bapesa bango na biso bapesa biso kuna mpesa kuna toboti bana na biso bakoma sino yali esika oyo batata na biso batikelaki biso yali elingi oloba nini kimotema mabe balingi basala nini babebisa elombo wana bongo source na biso ekende sikoyo wapi na balabala po te mwindo amakasi na spiritualité oyo tata mokeli atia epai na yo na kati na yo eyali badon me bedongo okosalela yango wapi wana mpe eya likambo ya mpisa wana mpe tosenga mpe na bakonzi na biso mpe batala mpe likambo wana toboyi boyo bayakaka te me biso mpe po tozala mpe na mabele mpe oyo ya biso oyo tokobondela tozala mpe na mboka na biso moko tozangi esika oyo tokobondela azwi lisusu lisese lokola awa esika tobondelaka eyala bato mingi baya kozwaka lobiko awa me soki lelo bana oyo parce mpo na nini mpo te mfumalanda na bimwa tata na ye abotama ye moko te ana bandeko me soki bandeko mosusu bazwi décision te yo lopango na biso bima biso lopango na biso tokomosala nini tokoma otekala tozwa mpe mbongo na biso maintenant bato oyo balingaka kobika na esika oyo bakosala nini po te tata mokili atia bilobe mpe na ye mpona kobikisa bato bakotenga na balabala biyango na eske ekoyala bénédiction mpo na libota oyo to ekozala malédiction mpo na libota oyo tozala na bososoli yango wana mokolo ya lelo yango wana mokolo ya lelo ange oyo ayi mpona koedifie biso awa avandi mingi na kati ya boyebi toyeba mpo tosalela mpo tokende liboso awa epai na biso awa yayi lokola l'école towela kibokonzi te mpo kibokonzi ekomema yo ata esika moko te me yekola mpo te lobi okoma moto oyo akozala na makoki ya kokamba libota ya tata mokeli na mokuse ni wana mfumu asosoli biso tobwaka baorigine na biso te tomikangama na kati ya racine principale oyo ya poso mwindo yango wana tokobakisa likolo ya modernisme na biso tokosepanure tokosala oyo ya minene bakobasi me yo okoma obondela boye nini kaka namtalakisi yo osi formation wapi namtalakisi yo mayela oyo eya nde bango moko mutu bakoyaka bakokota na kati na yo komi watia na alliance na bango wana kati ya sainteté wana kati ya crate na bobangi ya tata mokili ozobanga mabe ozolinga te ozolinga kaka te bolamu na bolamu ekonza okati na yo bakofungola baporte okosala minene oyo koepate le monde eyala na kati ya spiritualité eyala na kati ya science eyala na kati ya politique okoepate le monde
parce que nini pouvoir connecter na racine principale pour na tongo comme ça baki na ba école ebele yaki na lemba kimpasi mzobi kebe nyoso wa nini ya nini ya ba culture ya mboka na biso nyoso toli bato mwindo ebongi tolata yango tosalela yango na boboto nyonso oyo balobi mobondeli alingaka mabe te alingaka teti moto amona pasi eya na bato mosusu bayengaka na balabala mpo te basali nini bazangi moto akosunga bango mwana mosusu ya mwasi akomokende osalaki ndima na balabala soutien eza te mais soki yo ali mosambeli okutani na moto ya ndenge wana okosala nini okomema na kati ya ndako na yo okosunga ye mpo lobi akoma mpe moto mais soki yo moto wana makoki wana olobi tina eya likambo na ngai te okosuka ndenge nini nakanisi kaka mabe ekozalaka mabe toboya mabe tolakisa bolamu epai ya bato eyala bato mosusu basalaka mabe mpo bazomona tino oyo azosala eyali ndenge wana sans pourtant se rendre compte que non eyali mabe mais soki azwi moto oyo akosunga ye akolakisa ye ndenge ozosala boye ya ndenge wana te basalaka boye yebisala nini yeba kosala nini akozwa nzela wana akomi sosola ngana kokanisa etamboli na ngai yaki etamboli ya bolamu nzoka nde etamboli na ngai ya etamboli ya ndenge wana te akotika yango akolanda nzela ya bien e akoepate le monde akosala mpe ya minene ya motuya yango wana mfumu azolakisa biso tozala na connaissance tozala na boyebi toyokaka mateya ntango toyokaka mateya wana mpe tolukaka mpe tolata yango tosalela yango wana ya motuya nde wana awa mateya yango bandaki kala ezokende se bandaki na nteteki moki bandaki daba na masango tia biso libanda ya ndoto ekomi na nteteki mokisi bato bazwi baloba awa mfumu mpe ayi lisusu ayikotika suka kala mateya wana mpe ezokende mpe liboso mema mosusu tozobandaki tolika toyoka mema mosusu so toselisi awa so balobi kaka bateyi nini kuna yaki ndenge nini noyeba lisusu te nayebi te tozobutala bambuba nini fo toyeba mosambeli eyali nde moto oyo amemaka mbuma alonaka yango mpe ebimaka epesaka bafui bomonaka te oya bango baloba tozoloba mpo na ntina tozoloba mpo tobongwana mpo tolingi oyo balobi mosambeli aloba te ngai nasambelaka ngai nabondelaka ngai nasalaka bamiracle ngai nasalaka boye tolingi ye abota nini abota bambuma oyo kosepelisa bato yango wana tozonga susu na komidi ya mina na lwa ya liboso ya repentance mvilukulu kobongwana tobongwana moto ya malamu ate na mokili mais tobongwana tose repentir po te tosala bolamu tokoma esika oyo tata mokili azozela biso oyo alingi esika ye alingi biso tokoma na mokuse oyo mfumu alakisi biso na mokolo ya lelo oyo tata bamabolimbisa biso